umurage wa mbere ushobora guha ababyeyi dore ikigukwiye kujyanamo abana bawe. Umurage wa mbere ushobora guha abana bawe ni ukubajyana mu kigo cyiza gishobora kuba cyabaha ubumenyi ngiro bukenewe ku isoko ry'umurimo. Uba bamenye ibanga bahisemo kwerekeza abana babo muri Muhanga Technical Center, aho babafitiye amashami atandukanye nka Masonry, Automobile Engine Technology, Automotive Transmission, Culinary Arts, Accounting, Software Development na Networking. Aya mashami yose dufite kuva mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6. Tubafitiye kandi inyigisho zitangwa mu gihe cy'umwaka umwe mu mashami akurikira: ubwubatsi, ubukanishi bw'imodoka, guteka no kwakira abantu, gutunganya imisatsi n'inzara. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 078 49 90 50 2 cyangwa kuri 072 53 86 679. Ngwino wige muri MTC uzakura ubumenyi ngiro buzagufasha guha icyerekezo kizima ejo heza zawe bakavuga waba ujya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo, nuko hari ibanga bakurushije utamenye bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School. Reka nanjye nkwibira ibanga, gana ishuri ryacu Action Driving and Language School ubashe kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo: Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe tubafite impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL, IELTS, DEF na TEF. N'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe. Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire, kwigisha gutwara ibinyabiziga ku bashaka perime kandi mu gihe gito. Wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere umuryango 45C, cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 268. Hey! Mama we! Hano hantu harahiye. Bimeze biti. Nanone nakubwiye ngo ni Rocky. Nigarukiye nyuma y'igihe kinini. Nkabona hari ukuntu universities zimeza ngo ziziraho dare. None wagaruka ugasanga wa mwanya wazihaye zawupfushije ubusa. Kugira ngo zibahe bakwiriye ziraho zirasamye. Bimeze biti. Niyo mpamvu umwami yahisemo kwigarukira cyane ko burya nta n'umwami utanga ikamba gihumeka. Kirazira. Sibyo? Izi filmu zisanga ku gasobanurifilms.com niho zisohokera. Abose nabagateye inkunga n'abashoyemo baragisha baravuga ati Rocky. Nuko bavuze. Sibyo? Do bose bamenyemo. Sigaye nsobanura negamye nk'izindi ngagari zose. Bimeze bite? Abakunzi bagasobanuye mwegere hafi twiririsi. Bimeze bite? Ni War Party. Dutangire mu butayu kuri kiri filime. Mu butayu ahandi nyine ubona bahita ku gasi. Nabahita ku gasi. Buraro ubutayu. Do. Kay tumenye ko filime idasanzwe. Kongera do. Nuri mukanuku mwiyereko. Do. Ni Rupita. Ni Karupita karaho. Uramubona ariko. No mukobwa dutangiranye. Ni babandi bita ngo ni ba deputy. Abakora mu biro bya sheriff. Kumbe afotovuye kuri bariya barakwereka kuri no mu muhanda hari indi yakurikiwe. Bimeze bite? Hano hari yakurikiwe. Bano bari hano. What's what? Jone biki? Bana unzaniye miki? Umukobwa wanjye umitsi biruzi imyaka 21. Hook up resale. Iyo ni impano mushyiri. You got her a gun? Umukobwa yagiye kumushyira imbunda. Turning 21. Nyina agiye kuza imyaka 21. Roach coach. So Clem's won't stop shopping for life shortening shit. Ubu wagiye ugenda kugura imbunda umukobwa wawe. Does he do umukinga? He might. You can damn near. None sasa urena amasasu birashoboka mwana. I got a gun when I turned 21. Je ngira imyaka 21 nta mbunda bampaye. How much you spend on that Ruger, Rookie? What is this? Wagakobwa gashashe mu kazi. Ibyo nkora mbambizi uyu mukobwa ni Rocky. Baba ningo n'abantu b'inkitsi mu kazi ni bashashe. First century gunfight. It's not the brush. It's the artiste. Umva imbunda buriya ntago ariyo yirashisha ahubwo umuhanzi yirashisha artist wifite n'uburyo yikoreshamo. Hari abasobanuzi ijya no bavuga ngo tuvera ngo
ngo wama mikoro nk'iya Rocky. Mikoro ntago ariyo kibazo ahubwo uyikoresha. Hari imodoka yakurikiwe hakurino. Ndagira ngo ukurikire filime. To nakagabo kakurikiwe. Imodoka kugira hano yagacumbiyeho. Imodoka yagacumbiyeho kurikira filime. Zini za filime z'ubwenge. Unity iri hafi ova muratwumva. 3 over 20 responding en route. Bano baramusubiza turi mu nzira tuza hari aho babonye imodoka iri mu bintu biteza akavuyo mu muhanda. Unity iri hafi barayihamagara. Nimba ari cyose kibereye Nyabugogo bavugira ku cyo batabari ya Nyabugogo Kimisagara nta muntu wo muri hafi ko ari imodoka iteje ikibazo. Ubwo Unity zindi zihari ziza ziruka. Katururi akagabo imodoka kayivuyemo. Urebe filime. Hey! Turi mu butayu bakise ngo iki Cop Shop Gerard Butler mama we cyamamare kikarimo cyane. Hey Gerard Butler muramuzi akarimo bakise Cop Shop mugaba Chishen afite agapfunyika kwikote na congo ntukabona umuntu n'agakote n'agacongo yiruka kuzuba birakatsindwa kote ubundi na moto ntibijyana ikote muri bisi ntibijyana kote ubugomba kuba uri mu gatwikiri meze neza. Umugabo yarirukanse bya bindi bavuga ngo kagende bukwirireho. Umugabo yaragiye bumwiriraho. Ese uyu mugabo arahigwa na polisi kubera iki? Hey music supervisor mazine barayakweretse. Editor ni Kadafi. Umugabo azan yarirutse bumwiriraho cyambaye n'ibifimi. Katururi no kwirukanyira mu butayu birakatsindwa nta n'amazi ufite nta jibu iri hafi aho ngo umugabo yarirukanse ari kuvuga ati cyangeze ahantu hari jibu umuntu akaba yasoma hakumva uko bimeze. Umugabo uri kwiruka mu butayu kubera ko ubwo afite inyota ahandi usanga umuntu yishwe n'inyota. Buriya kwicwa n'inyota wakwicwa n'inzara icyaka barakwereka muri iryo joro. Aba bapolisi no baracyari mu kazi. Babizi wengeye kure kubura aho ngaho urya witera iyo mitima nanjye ndaje mbe nita ku baturage bari hano. Abaturage bari hano bafite akavuyo. Polisi ari kurwana n'abantu basinze n'ubukwe bwabaye buberamo kurwana menya. To bukwe bwabaye intambara babwira ngo ntabwo mfite to nambara mu bukwe hano ntambara fire urashi mu kiri asasu kagakobwa. Which one do you want to spend the night in county lock? Bari mwene dushaka kumara ijoro afunze. That's what I thought. Kuri ryenye mu polisi kakagabo birukankanaga. Wa mugabo birukankanaga. Barabakamira. Akabe kubisa umupolisi. Ntabwo nashaka gukubita. Babarira. Jya hasi. What are you gonna arrest me? Okay ni mumfunge basi ni mumfunge ndabishaka. Ntabwo njya hasabwa mujye kumfunga. Gaba mukubisa amashanyarazi. Akagabo gakubisa umupolisi kamwe birukankanaga igitondo cyose. Karavuga ngo ni mujye kumfunga. Kameze nk'akari kubyisabira. Uyasubizamo icyangwe iki. Kubita amashanyarazi hano ko bwari bwabayemo intambara. X yari yaje guteza ingaru. Ibyo bimaze kuba hano hari ikigabo gihari cyarabibonye umugabo bafunze nibibaye byose kirabibonye kuri kiri filime. Iyi ni ya filime isohoka byibura rimwe mu myaka 500. Umusobanuzi we naho ndi byibura uvuka rimwe mu kinyejana ku buryo hashira indi myaka nka 300 naho ndi musobanuzi murabona umeze nkanjye. Umusore ituzi cyatumye yirukanka ubutayu bwose gusa yarari guhigwa. Ndatinze gusa yakubise umupolisi nawe urumva yikubise umupolisi ikintu bagukorera. Ubwo se si mu cyumva dore ngo uyu baramuzanye yakubise umupolisi. Ngiye nubaha abapolisi sinzi impamvu abantu batinyuka inzego z'umutekano. Sorry for you, Kim. Hari umusore tukuzaniye Kim. God's green 40 and look at this pretty blue purse. Mugenga tumufashe za kumizi afite igikapu cy'ubururu. All you're getting is the one you're spending the night in. Ewa nawe ugiye kurara muri gereza. Ubwo baramusaka. This charming man. Rebe gusinga kureba hanze abona igicucucucu kimeze nk'ikiri kwinjiramo hano. Uyu mugabo yarari guhigwa. Teddy, you're bleeding. Kumba uri kuva amaraso se? A lot. Menshi. The hell is this? Bini biki? Mugabo kureba. He got shot. Uyu mugabo bisa nkaho bamurasheho. Des, get him stitched up. Urabizi mujyane muri gereza. Niyo mva afite irungaraza kuvuga. Sha mama we ntabwo yigeze gukunda na gato pe hano harabari kuganira. None se ubwo byari ibiki? Abari kuganira abapolisi. Ngo ni wamenye ikiganiro cyari gitangire naho gihereye. Kombe hako nino. Uri abantu baraho harimo cyakaraza gikoramo hano. What the hell is going on? Mwana ni biki bijya mbere? Last week he's bitching about not getting enough overtime and now Abakinga
musigaye muregeza cyane muba mwicaye Oh, ladies. mwigize nk'ibikecuru bishaje musubire mu kazi bose bahita basubira mu kazi bari mu giparu officer Yuba Where the fuck are my evidence inventories? The ones I've been asking for. stock mbika ibimenyetso byanjye imeze I'm on it. I'm on it. ngiye kureba ibimenyetso wazanye ibyumweru bishize mbikwereke I prefer get it fucking done. ibyo uhita ubirangiza nonaha bafite inventories ye usanga ibimenyetso baza bakabirunda ahantu Goddamn blood pressure. mwabaginga mwe mukanze umurire amaraso muzamurira isukari unafandi Like a cop. bosi nabo Central State 10 out of 10. kumbe bidatinze tuvuye hariya tugaruka yakuno abapolisi bari mu nzira Those are busted. birasa nk'ikirori cy'imodoka cyamenetse Get the fuck out the damn bathroom. Kimu nawe sohoka muri ubwo bwogero wa muginga unafandi Toddler. mwakize ibitambambuga Yeah, 1155 off the area road. ku muhanda wa 11:55 tubonye imodoka isa nkaho yarenze umuhanda Where? nta muntu ibaruyeho Shot up. Copy 10 iyo on modoka bayirasheho Shot up, please. Do you mean bullet damage? abantu bari hano ni abapolisi hari yaje nabo yenda kubagunga Hey! Nyagasani ni abapolisi bari babonye iyo modoka yatawe na cya kigoryi bamaze gufunga What the fuck? bigenze bitafande yumvaga hari imodoka yari bagunze And is everything okay? Otis byose bimeze sawa urebe umugabo yasinze yaragunze abapolisi babasinze bagenda mu muhanda basinze yaragunze polisi tu nko kugenda asogongera kuri ka duniya yote polisi iramwambara vayo What is wrong with you? ikibazo ki muginga yasinze umusinzi warugunze abapolisi It's not asshole. uyu ni iminsi 5 muri gereza akanahuhamo tukanamufotora iki cyoko cyari kigonze na polisi ubwo ni iminsi 10 You dumb fuck. wakigorya buze gato ngo yica abapolisi katurore yari yasinze bamupakira muri ka kamodoka sinzi impamvu imodoka ya polisi ngo muhita ngo imbere hari akamodoka mwana mupakiye mu kamodoka Down. muginga mu bubangukane Hey. Give us 30 minutes. iminota 30 turaba tumuzanye urebe filime nuko dutangiye filime yo uyu yari yishe abapolisi katurore kumbo bamaze gufunga babanje no kumuvura yari yarashwe Daddy, someone trying to kill you? hano harimo utuntu twari twagusigaye hari abantu bashaka kwica Trying to get arrested niyo tonight? mpamvu bashaka kwifungishira ijoro uyu mugabo yameze nk'uri guhunga abantu ahungira muri polisi urumva n'abantu bashaka kwica To an officer, that's aggravated battery. wakubise umupolisi n'icyaha gikomeye cyane County. ushobora kuba wafungwa amezi 12 kuri 18 A minuscule amount of sympathy for you getting shot. gusa nshobora kugabanyiriza igihano kubera ko mbona bari bakurashe nuramuka umbwiye amakuru ko warashwe yarashwe nande gusa isasu ni kumwe iri guhushuruka futuraso This boyfriend in high school nari mfite sheri wanjye ku ishuri is Flores. yitwaga Curtis Flores Father didn't care for him. Not that he liked papa wanjye ntabwo yajyaga amwitaga friends, but he always said about Curtis, yajyaga iteka ambwira turiya musore Curtis boy is never more than a day ahead of the devil. uriya muhungu mukundana ntago azisazira mbega ntago asigaje umunsi umwe imbere yuko se ikibizi ngo amutware Jim. Curtis mwakundanaga amenya ari umusazi byaje kumugendekera gute Stabbed and killed in a baje kumujomba icyuma baramwica kandi koko nibyo uyu mukobwa mbega yari afite sheri umeze nk'igisazi ku buryo papa w'umukobwa yamubwiraga ati karagahungu mukundana nta myaka ingahe gafite imbere ubona karagahubutse hari umuntu uri kuvuga ati ibintu uvuga ntuzisazira cyangwa ibyo ukora We got an unmarked Crown Vic. we wari utwaye imodoka Just found abandoned by state troopers. imodoka bamubwira ahantu bayibonye yari yarashwe You, Teddy? bivuze ngo iyo modoka ni yawe Teddy sibyo wumve I want my phone call now. ndashaka ko mumpa telefone ngahamagara buri muntu uri muri gereza afite uburenganzira no kuri burigade Law enforcement officials appear no closer to solving the brutal murder of Nevada Attorney General William Fenton, who was umunyamategeko mu rukuru muri Nevada iri joro twamusanze iwe yishwe umugabo akiri kuri telefone mu makuru hari ibiri gucaho as you know, we're ntabwo twaguha amazina much information as possible. iperereza riracyakomeje ngo tumenye ninde wishe Very hard. umucamanza mukuru wo muri Nevada tumenye n'abari babiri inyuma uyu arabyumva itaba telefone uyu aramucunga arabona umusore atari kwitaba telefone ni Lorraine ntago nimero icemo siga ubutumwa ndaza kubwumva Listen, it's me again. ndagira ngo unyumve nanone Get the fuck out of the house ndagira ngo musohoke mu nzu muhunge and go somewhere. fata Ryan mushaka ahantu muhungira I sent you the combination. Check your texts. Check it. nakoherereje password uri buze gukoresha ufungura ufata ibintu n'umwana mugende n'umugabo Okay. ndakupa n'ubutumwa asize rebe witwa Teddy I didn't get through. ntabwo tuvuganye You just give me the code to yourself. I'll check it for you. wowe mpe nimero nze kumuguhamagarira nyuma
urebe muri burigade ni sitasiyo y'ibiro bya sherifu bari ibiro bikomeye cyane birenze nimba bwira ngo mbega ndi sherifu w'umujyi wa Kigali mbega ugiye tubyumva umugabo bamuzanye muri mabuso mo hasi amategeko avuga ko abashyitsi bacu babi tubafunga mu buryo butandukanye n'abandi niyo mpamvu tugiye kugufungira ha wenyine mbega we ntabwo bamushyira ahandi izindi mfungwa ziri mbega ngo imfungwa bano bita ngo ni abashyitsi ng'abashyitsi bacu babi ubwo ni imfungwa bashatse kuvuga nyine yasuye polisi nawe uzasure polisi nkwifurije kuzabasura kumbe kuri no hari undi musinzi bazanye kuri burigade uyu mugenga arahumuraga ikibuno cya satani nimba yarakihumurije ryari rebe umugenga araje yaratugonze yaratwishe no musinzi igisinzi afite ibyangombwa afite perimi iki ni igiki tumusanganye John Doe iki ni igiki uyu bafashe ako ni agapima nyine diyabete yanjye uko izamuka wenda wigeze kurwara diyabete ra wa muginga nubwo mbyibushye ariko nakoze siporo nta bya diyabete nigeze ndwara agire uherekeza ino mfungwa ijyane hasi biho bayifungira wayijyanye sigare waba uri gukora siporo imfungwa bafashe ngo bayita John Doe harako bayifunganye turi nakuma kari yarango bayifashe gupima isukari diyabete ni iki ikigabo kizana cyasinze umugabo yasinze kandi abasinzi bakubwira ko gusinda ari tombora gusinda kandi ntago ari ubuntu ntago ari buri muntu ubyuka ngo yasinze gusinda ni tombora bisaba kuba uri umukire ufite amafaranga nta mukene wabona yasinze rebe abantu babyifuza babibuze barebe filime ashano gisinzi cyasinze hano nubwo kibasha guhagarara You got any food? I'm famished. Just loaf. Mane mufite icyo kurya ko nyiconje. Dried dog shit is delicious. It's just ain't your night, Teddy. Teddy nagwa yiturya nona. Umugabo ngarashaka kurya dore nguyu. Bamufunze. Ndetse bisa nkaho yari yarashwe. Umugabo yemeye gukubita umupolisi kugira ngo bamufunge. Ibaza umuntu ukiraho yifungisha kandi umugabo yambaye agakoto urabona ko atari mayibobo. Hari umuntu ubona ukamuna ko yarasanzwe asa neza yarameze neza kandi agakoto urabona ko yakaguriye kwa Mika Fashion. Sibyo? Niyo muntu none wenyine nzi Kigali ugira amakote y'ubwenge. Ari muri gereza. Ari kwikatisa we bamufungiye aha wenyine afite icyaha gikomeye. Kumbe hano hafungiye icyaha gisinze. Uyarakata. Yakata ni iki gisinzi kigakata. Gisinzi nacyo kigasubira inyuma. Niko. Gisinzi cyawe kiri muri burigade. What are you in for? Bagufungiye iki? What are you in for? Wese bagufungiye iki? I sucker punched the cop. Nakubise umupolisi gipfunze. Umve. Oh, that's not what you're in for. Iyo nta kare mpamvu ufunze. Ubona umusinzi ubwe. More than that. Wafungiye birenze gukubita umupolisi. What'd you do? Ukora iki? Did what I had to do. Je nakoze icyo nari mfite gukora ngo mfungwe. Kugira ngo ngere muri gereza. Nabikoze mbishaka. Inde Gerard Butler. Nakoze uko nshoboye ngo mugereho Teddy. Mama we, uyu nawe yifungishije. Ndagira ngo unyumve neza witonze. Nta gihe kiri dufite. Hey! Tangira gutabaza. Ndagira ngo unyumve. Glenview Crescent, apartment tuye kuri Glenview. 914 uza abantu bayituyemo. Ibamo umugore n'umwana bawe. None utangiye guhamagara polisi ngo tutazi umugore we n'umwana bari. Itacicika yarongera arisindisha. Arongera arisindisha. Uyu mugabo yagize gutya. Narendegereje icyo kurya cyane. The big black kind. Umva nago twaguye icyo kurya. Munzane hot dog. Igiporezo. Cicika umugabo yisindishije. Umwe yakubise umupolisi ngo bamufunge. Utaremera gonga polisi kugira ngo nawe bamufunge. Akurikiye wari wifungishije mbere. Cyabindi bakubwira ati niyo waje mageragere nagusangayo. Nta hano umugabo ni muzima. Muzima. What do they want? Barashaka iki? Bari kumugendaho. You know what they want. Icyo bashaka urakizi. We make a deal. Twumvikane. Ndagira ngo unyumve Teddy. I don't want you to think that you can save yourself. Sinzi uburyo utekereza ko wakwikiza ariko nturi bwikiza.
There are other considerations. ariko hari ibindi watekerezaho tukaganira tukareba icyo twakora. Is that what you're talking about, my ex? I can't give a shit. Utangiye kuganira nk'uwo muntu wahoze akundana nanjye nawe yajyaga ambwira ngo nabitekerezaho tugasubirana. Ex we. Urebe. All right. Sawa. What guarantees you give me a spare? Niye garanti muri bume ko umugore wanjye n'umwana mutari bakorewe. You know how this goes. Bino bintu uzi ukuntu bikorwa. It's up to you where I go next. Aho ndi bukurikize cyangwa icyo ndi bukurikize nkora niwe uri bugihitemo. You can't do shit to me in here, pal. Nta kintu wakora turi muri gereza hano. Ntacyo wantwara. Umve. Bose baratekanye mbega. Can't do a fucking thing. Urabizi nta kintu wankoraho turafunze. Ni ikigabo cyamukurikiye muri gereza. Barapfa iki? Okay? What okay? What's that? Byo ni biki? Hey! Zano kureba hano ni burigade bafungiramo abasinzi, harimo n'undi musinzi wari warangiye kare witwa Patikope. Ugeza kwicara hano yakurikiye umugabo muri burigade turi mu masaha y'ijoro. Saa moya zirabura saa mbiri. Wazara umugore wanjye n'umwana bimeze bite? Baracyari bazima. Amutungira agatoki ku isa kabiri gatatu. Urebe kumbe tuvuye hariya twigarukire kuri afandi. Hano hari uhari. We on a play date or something? What the fuck are my evidence inventories? Ariko ibimenyetso nagusabye kujya kundebera muri stock biri he? Yarabyumva ni Yuba. Kumbe uyu mugabo hari ibimugi bamwohereje bamubwira ngo ibintu byacu biri hehe. Ni amafoto y'umugi bamubwira ngo ibimugi biri he. Hano kuri polisi y'ubuke polisi bimugi yafashe babishyira muri stock yabo. Iki n'iki bakazashaka umwanya wo kubitwika. Biriya bintu barabitwika. Umugabo ari igikapu yakuyemo hano cyanditseho polisi akizana hano. Ndakina ukurikira filime. Ni Karaza yinjiye mu gipolisi. Azana muri stock babika ibimenyetso byose. Bafatanye abagizi ba nabi. Cyase abakekwaho ari igihe butari umugizi wa nabi bagukekaho bakaba bakubitse. Urengana. Angizana cya gikapu hano kirimo ibintu by'ibimogi. Apakira hano ho. Rebe. Ibyo yafashe abishyira hano. Urebe filime. Naho polisi bikura umugi arangije akuramo ibindi bimogi abisimbuza bya bindi bya nyabyo hasiga ibintu by'ibimogi bimeze nk'ibya pirate. Harabaje filime ari kwiba ibimogi agasigamo ibitari bya nyabyo. Don twari tuje urumva polisi ntago yapfa kubimenya ntago yarafunguye amabure yose yafunze. Ushobora kugenda ugakora amabure irimo urumogi rwa nyarwo ukasiga udupfunyika tunga n'umubare nka twatundi ariko turimo ibyatsi ntago bazamenye ko ari wowe. Umugabo yitegera nka rwose ari muri control ibiri muri stock. Meze neza? I'm worried about you, man. Mpangayikishijwe nawe mwana Karaza. Grown ass fucking men. Umugabo ukuze Other grown ass fucking men. ntago ahangayikishwa n'abandi bagabo bakuze. Sibyo? Tired of Mitchell's bullshit. Mani ndambiwe n'umwanda wa Mitchell. Look. Reba. You don't have to tell me, but Ntago ufite kumbwira ikibazo ufite. chat, shoot the shit. Ariko ukeneye kubonganiza ukambwira icyo cyose ntari bindahari. Okay. I'm good. Ni inshuti ye. appear no Turi muri polisi. solving the brutal murder of Nevada Attorney General William Fenton, who Umunyamategeko ukomeye rwose baramuvuga. Umupolisi aravuga kuntu yishwe byose arabivuga hano. or persons responsible. Umuntu wamwishe cyangwa bamwishe tugomba kubashyikiriza ubutabera. 2072, 2096. It's embarrassing. It's only the Attorney General of Nevada. This fucking guy Moretto has been busted more times than I've made bust. 22 arrests. Uno muginga twafunze ndabona yarafunzwe inshuro zigera muri 22 hano. Is What are you doing? I'm working Kuri biki? a road roulette. Man ndi kwitoza ukuntu barasa. Yeah, see in Indiana we used to pistol on everything. Muri Indiana dukoresha pistoli cyane turasa inkwavu. With this thing, you take one round, Wafata igisasu rimwe ukarishyira mu mbunda muri revolver. land on that cylinder, Kubita muri cylinder yawe. And were you any good? Ugakurura isasu wagira amahirwe ugasanga ari ryo rimwe ukarasaga kwavu. add it. So you were a failure in the eyes of your father? Wigeze ugira icyo urasa se oya papa wanjye niwe wigeze kurasa urukwavu. Niwe wajya guzirasa nyine yashyizemo isasu kuri. Ati ubwo so waramurumbiye nyine. Because you got that fancy black on. You didn't think I noticed that? Oh, I'm surprised. Bari kuganira ni babiri. Comfy cozy on my hip. Man imbunda mfite hano kwita ko ryangira bangutse ngurusha umuvuduko tugiye kurasana. Black on. Baraganira. Na polisi nyine bari kwangiza igihe baganira gake gake.
umukobwa akura y'imbunda. Hard to see us sticking around. Do this? Sergeant natubone turi muri iyi mikino yacu y'amafuti. Kura y'imbunda urabona ariko. Turebe ninde watanga undi kurasa undi. Amasasu yose bamaze kuyakuramo. Gaturebe. Do. Cyawe. Kobwa ahita muhereza ibye. Kobwa uri narabangutse. Wambonye se. Hey. Officer down. Ngo ofisi yari hasi ndamumennye. You know what? Hey. Abare. Abonye se. I can put my grubby finger. Mani ngiye buretse winyanduriza imbunda wowe. Yeah. Weza gutoragura amasasu. Subiza mu mbunda nyine babara aho ngaho nyine bategereje kumva nka bahamagaye. Nabo ni abantu riga bagomba kunyuzamo bakanaganira muri gereza. Hey! Abagabo babiri bifungishije we yaje kuri cyundi. Nzuriwe mwana. Heard all about you. Nakumvisheho. Legendary Bob Vidic. Umunyabigwi Bob Vidic. Bob Vidic. Floating around about you. Abantu byinshi bakuvugaho kuri umwicanyi. You cut off his arm with a carving knife and then you... Ngwara umugabo ugeze gukata akaboko ke n'icyuma amenyo yakuramo. Umwicanyi bita Vidic n'umunyabigwi. Kari akaguru nakase sa akaboko. Umva ikigabo kwiregura ariko. About you too, Teddy. Teddy nawe nakumvisheho ibyawe. So you're very effective. Urarenze urumwatari. You're not dead a dozen different ways by now. It's a cross between... Wakabaye warapfuye ariko wagiye usimbuka urupfu inshuro nyinshi cyane ku buryo ngo biba bisa nkaho uri igitangaza. And anything, really. Mani ngiye ntago nsanzwe ntago mpfa gupfa. Give people what they want. Abantu mbaye icyo bashaka. Iraguruka. Mwingo numwicanyi dore nguyu bamwita Vidic. Say we cut to all bullshit. Reka turekera kuvuga ubusa. You want to live. Urashaka kubaho. You still think that's possible because you haven't been paying attention. Ntago we wumva ko kubaho uje kwifuza bitari buze gushoboka kubera kutari kudutega amatwi. You mean the money you stole? Mani cyafite amafaranga. Ayo mafaranga nayo wabibye abo bakuntumye uri gushaka kumva. Dad, Teddy, it's not about the money anymore. Ubu ntago ikibazo kiri cy'amafaranga Teddy. Here, Teddy, no deal to be made. Ubu ngubu ntago ibintu byose bibuze kugenda nk'uko wabitekerezaga. Never simple. Ibintu biroroshye ukuntu ntago byoroshye. Mve. I'm a fucking idiot. Uri ikigoryi. It is that simple. Biroroshye cyane. Mugabo areba ku isaha. I'm running out of time, Teddy. Igihe kiri kunshirana Teddy. Running out of time. Kandi abantumye nabigiye kiri kubashirana. Yuba! Bullshit. Uyu ni afande. Will somebody get fucking Huber up here? Ageze ubwira ikigoryi Yuba kikaza hano. Yuba ni wandi wagiye kwiba mu gikaraza. Afande ari kumushaka yamubuze. Mu kazi. Bose bari mu kazi bakarayimo bashinzwe umutekano bareba ati bimeze biti. Katorori. Oh, I'm sorry. Babare. Huber? We uri karaza ko mamagaye karaza ukaza. Ariko wasize umuryango ufunguye. The ass policy, but you don't seem to pay any attention to that. 22 arrest, 0 conviction. Hano hari umugabo wafunzwe inshuro 22 kandi nta cyana kimwe yakoze. Moretto. Uriya witwa ngo Teddy Moretto. In Crown Vic yet? Yeah, I just said... Na ya modoka twasanze mu muhanda ngo yariye. Driver. Did you read the state trooper's report? How the hell would I read the state trooper's report? Wabasomye raporo ya leta simuvuga uriya mugabo. Taking it goddamn. Ntago nayisoma none tutaramenya ibye. Will somebody please get Huber up here? Akagize umuntu umagarira karaza kanana. Ariko ufite telefone wahamagaye. Kugira ngo uvuze indura fan. Fairy light and a siren mount on the dash. Okay. So here's my theory. Reka wabwire ukuntu ngiye mbibona. Stole that unmarked off a cop, or he... Uriya mugabo ashobora kuba He's a fucking total... yari yibye imodoka y'abapolisi uko yari iriho ngo yibye imodoka yaratwaye ngo yari iriho bwa buduha bw'icyakintu bumika ku mutwe agenda cya siren kigenda gisakuza nyine cy'ubuduha ati yari yakibye yari yibye imodoka iri buduha ari kugira ngo yirukanke nyine yijishe nk'ari umupolisi urumva gishyize ku mutwe kikaya gisakuza abantu bagenda baguye inzira bavuga ati ni ambulance cyane imodoka itabaye fanda vayo yabuze karaza karaza urimo hano filime Ski. Yo. I'm on number Yuba. You see him? Tell him get his ass in my office right now. Ramaze gucaho na afande. Kumbe dore Yuba ari muri toilette hano turamubona. I'm doing everything that I can. Cyenda zo kuri cyucubuye cyose. Gotten about a key and a half out of evidence. Kimwe cya kabiri cy'ibimenyetso namaze kugikurayo. What could happen to me if I... Ariko muzi cyangwa baramutse bamfashe. Ngabari kwibi mu gihe. Ndabizi ngura imideni. Yes. Yego, ni karaza. What do I need to do? None nkora iki rero? Uramubona ariko?
bigeze saa 7 z'ijoro. Umugabo yaryamye ni kuri congoze. Hano hari umusinzi ne bafashe yarengeje saa moya yasinze. Yewe Patikope. Agaraye ubwenge ari muri polisi ntazi n'igihe bamufungiye bahamugereje. Abasinzi nyamara bagiye babafunga we. Do. Kigorye do. Kiranaruka uyu bamufungiye muri brigade irimo abandi. Do cyasinze. Yanagamu. Hango firaza kumerera nabi. Ndaza kunywa ka kanini ka action. Aspirin icyo kinini nukinywa cyangiza umwijima. Ibinini rero mugura mukiyahuza mukanywa cyane. Byica umwijima kurusha n'inzoga. None se uri umugango yanarabyize minuza muri kaminuza bita common sense. Kandi wenda bizi nagugeze wiga iyo kaminuza ngugire byibura muri iyo kaminuza. Kubona ari nk'urugo rye. Aka kondi gukubaza ibintu byose kavuga ngo ni cyaga Patikope ariko kibwira nge asinze. Suspicion. Wa kigorye nguri kunyika hiki. Atangira gutuka umwicanyi. Mwicanyi kure bana amasaha mwuzuriyeho. Urebe. Just a minute. Uretse umunota umwe. Kumbe hano muri bya bimenyetso bamufatanye byatangiye kuva mu mwotsi. Hey! Nako bamufunganye. Muko bamufunganye yatangiye kuva mwotsi mwinshi cyane. Mwotsi mwinshi cyane. Urebe filime. Mwotsi urazamuka. Set an alarm or a reminder to get your ass kicked. Manu ribishyiramo ara muri bukwibutse sigende bukubitira akabono kawe. Norusinzi Patikope. There it is again. None urongeye. What? Iki? Oh, that's good. Change it up, huh? What? Ibyo bintu bye byo kwanga eke bya bigambo by'abasinzi ngo biri kubangamira no mugabo. All right, man. Man ngiye nagukubitiramo hano. Fucking step dad. Ndabona umeze nka bya bigo bibe byarinjiye abakore. Looking at a real one, son. I don't give a shit. Kikorye uko buri kose sinkwitayeho. Feel me? Ranyumva. Patikope yase. Ku kanya aramusijyaho kubera imyotsi izamutse kubita muri fire detector. Myotsi mwicanyi. Kubitira Patikope. We Patikope. Cyawe gotobara yimena. Kiwi. Gotobara yimena umugabo ni mubi. Bipfutse bitatu mu ngoto yihuse. We yaratabaza. Uyu nawe aratabaza mutabare we. Hano hari umuntu ukeneye ubufasha wafashwe n'igicuri. Arabeshya. Igicuri we. Can someone bring me a fucking fire extinguisher up here? Mwese mwagize unzanira kira cya kizimya moto. Yesu Kristo. Bicibiri kubera imyotsi izamutse igakubita muri twa fire detector inzu yose tejyaho zarama igatangira kuburira abantu ko inzu igiye gushya. Niyo yaba ari umwotsi mukenye w'itabi. Inzira sakuza ukagira ngo abantu bagiye gushya. Katururi. Do yarasakuza. Muza mufashe umugabo afashwe n'igicuri we Patikope kiramufasha. Arabeshya. Ngarasakuza ngo mutabara ndati ni igicuri. Afande yivirayo. Urebe filime. Agiye gupfa we. Baramwishe ndati ni igicuri. Urebe yinjirana. Agiye gupfa. Umva ni igicuri bize mufungura kanwa ke wamukubise we. Afande aza gutabara yihuse cyane. Wikwinjira Afande. Afande yinjira mitani. Unyubaka irimo umwicanyi. Shoga umugongo wa Afande. Urebe nyuma ya Afande. Kuramo indembo. Kuramo amenyo. Mwicanyi. Fire. Cyumugabo ari guhingwa sinzi ikintu bamushakira. Bano bikankamo. Bishe umusasu mu nyubako. Basa umugabo wifungishije. Azi ngo kuri polisi nta muntu wamusanga. Imfunguzo bazikuye kuri Afande. Agira umfasha. Umugabo ashyiramo imfunguzo. Kingure yica umuntu. Tarakingura. You seem to have sobered up. Ko inzoga zagushizemo. I want you to drop that gun. Ndagira ngo ushyire imbunda yawe hasi. Flat as a board to the floor for me. Imbunda none uyishyire hasi uyinjugunyire n'ikirenge. You're shaking. Kuri gutitira. Yeah, I'm nervous. Nuko mfite ubwoba. It's amazing I haven't blown your fucking. Ahubwo sinzi impamvu ubwo bwoba n'uburi kumbwira ngo kuki narakumena umutwe. You assaulted my sergeant and are attempting an escape. Wishe sergeant wa nakukubise sergeant wanje ugerageza no gucika. Blah. Drop that Shyira hasi gun. Icyo kibundo ufite. Mwicanyi aratuje ntari guhubuka. Uyu mugabo ni icyamamare yagukiniye filime nyinshi. N'umuhitinzi koko. Ndizi filime
hey mukobwa mushyizeho imbunda urebe filime witonze yarayireba bucece mu gace sawa akiraho n'abandi abonye abandi baje imbunda abona kuyirekura genze bite dukeneye ambulance nona murebe sergeant ukuntu ameze No, but he was attacked. And get the other guy up to the infirmary now. He's having trouble breathing. uriya wundi bakubise no mugiye patikope mujyane mu kavuriro dufite mano muri infirmary yabo. Anything I can do to help, officer? hari icyo nakora ngo ufashe ofisiye. I'll be right here if you need anything. Nukiri icyo ukenera umbwire uyu nawe ntabwo yahita abwira abapolisi ngo iki kigabo ninjye cyaje kugendaho yaracecetse nta no kuvuga ngo cyari kije kunyicira umugabo nawe ntituramenye ibye ikubita ipinga aho ngaho ku cyuma rebe ikubita ipingo Show me. nyereka se nimba ipingo urifashemo cara maze kwicara fanda vayo sergeant baramukubise Zakaria jiwe I dislocated your jaw. Ishigo ryawe bari kuye mu mwanya waryo ugiye kwasama ndisubize mu murongo 2 kabiri 3 gatatu jewe ishigo barisubiza mu mwanya waryo ishigo ngo ryari ribaye dislocated It's the infirmary. ishigo barisubije mu mwanya waryo dore nyiri ishigo rye icyajamara imikorosheni cyasohotse nano kuvuga ubwa mbere kibonye umugizi wa nabu humura kubita patikope bamuzanye hano bamukubise ibipfunsi bitatu mu ngoto barayimena patikope ryamisha kunino urebe filime uyu urabizi cara hano sergeant niwe yakubise patikope urabizi patikope ameze nabi giye ukora ibiki uyu mugabo ntabwo ari guhumeka agomba kumushakira uburyo ahumekamo rebe mugabo ntabwo ari guhumeka kaduhamagara umuganga yazana icyuma bino bintu narabyize mu butabazi bw'ibanze tumushakira akantu abahumekeramo mbere yuko ambiransi igera hano uretse akaba kure y'icyuma buriya rukuntu bakubita umuntu umuhogo cyangwa se guhumeka biri kwanga bitari guca mu mazuru umutsi bakata hariye rwose ngewe bino bintu ni ibintu numva neza cyane kobwa kubagira patikope mu ngoto hano munsi y'ingoto neza hano yihuza n'ijosi ndagukatira ahita ajombamo akantu kakuma biriya bintu bigufasha kongera kuba uhumeka mu gihe utegereje nko kugera kwa muganga ngo bakwiteho bahasubiranye neza Kinzereza we ari guhumeka we yaragiye gupfa bino tubyiga mu butabazi bw'ibanze kobwa co Karaza nawe muri polisi arimo hari ibimugi uyu ni Karaza urambwiye ngo nguhamagare yego nako nagavuze ngo wari wambwiye ngo uhamagare bari bambwiye ngo nze kuguhamagara arangije aravuga ngo yego inshuro ebyiri ahita yicecekera uwo ni Karaza ese ari ndahamagaye urebe filime turacyari mu biro bya polisi mu masaha y'ijoro Karaza zano Karaza yeba n'ibiyobyabwenge byafashwe na polisi tukubona bigurisha yaje kuri umugabo hano witwa John Doe wa mwicanyi bafunze batangira kwiga ku madosiye ye barebe John Doe barebe wapi biranga udoye Kimbo Don't do that! suka junganga wa mujingo Motherfucker, what are you in my biz for? kucyuri mu kazi kanje uri kunyicira Take for IR twari gihe kingana iki usually. ngibivuga ku muntu tubiprinting bisoke What does that mean? bitwara kanya Why? What's got you so curious? kuki ufite amatsiko Curiosity. no kubera amatsiko nyine niki gifite na kubera amatsiko uyavayo akagabo ntituramenya impamvu kifungishije bose maze kubona bano babiri yaragarutse fata agatebe hano rebe filime tera agatebe hano bamubwire ubundi byabo bimeze biti Let's you and me talk man to man. reka njye nawe tuganire nk'umugabo ku mugabo kandi n'agakobwa Never more than a day ahead of the devil. sha si we waniye inkuru ngo umuntu nta kabiri abazamara
Bwira Teddy. Bwira iki? Why Mr. Mills straight back there, fake Bwira impamvu uriya mugabo uri inyuma w'ikigo cy'umusinzi yaragiye kukwica. for a shot at killing you. Akemera akaza akigira umusinzi akaza muri burigade kugira ngo akwice. Bob Vidic. Mubaze. Are you trying to kill him? Kuki ushaka kumwica? What do you care? Kuki se ubyitayeho? Umve. Why is he trying to kill you, Teddy? Teddy kubera icyo n'umugabo ashaka kukwica. Umukobwa. Okay. Okay. Let's do this. Reka nkwereke icyo tugiye gukora. You can tell me everything. Urambwira buri kimwe impamvu ushaka kwica. Every last fucking thing. Kandi ibyo ngiye kukubwira ndakomeje. Until you can keep smart ass Cyangwa ukomeze wikira umunyabwenge wawe kumbwira. questions with that Uhunga ibibazo byanjye. on your face. And I'll put you and your pal in the same cell. None niba kunsubiza ndagufungira hamwe n'umuntu ushaka kukwicamba afungira hamwe mu biganireho. Kamukuzanira ahubwo umufungira aho uri mu biganireho. Seriously. Umva ariko. Can't do it. Ntabwo wabikora. Remember? Ntabwo wemerewe kubikora. Agiye kubahuriza muri burigade imwe. Away from fucking around as you can possibly. Nta mikino ndimo hano ngi. You still drunk? Uracyasinze? Sober as a judge. Mani ndi muzima nk'umucamanza. Ari sober as judge. Umucamanza ntabwo agomba guca urubanza yasinze. Solve. Look, this is way beyond anything you want to get involved in. Mani bino birenze ibintu wa mukobwa we wakwishyiramo. Understand how incredibly fucking bored I am. We nakuzirungu mfite ibintu byose ubu nabijyamo mbwira ibyo bintu uri kumisha. Okay. Vuga amagambo. You want to know? Urashaka kubimenye kuko nkubwira icyo nzira. Mpamvu ari muri gereza. Yahungaga iki kuki bashaka kumwica? I'll tell you. Reka nkubwire. Yatangiye kumubwira. What I do, Akazi nkora umwuga wanjye. people together. Abantu bashyira hamwe. People like-minded. Ba bantu bo ku rwego rwo hejuru bafite ibitekerezo. Ba bandi banyegaye bavuga ari kwijyana. Abanyepolitike, abayoboye leta, ba rwiyemezamirimo bakora icyo nakwita nka consultants. Fix. Manufacture. Opportunities. Njyewe icyo nkora mbahimbira nk'amahirwe. Cyangwa se niba abantu nyine bashobora babayobozi barenze ibikomerezwa bafite amafaranga yabo. Ato bantu iyo bari mu bibazo gerageza kureba ukuntu nabahimbira amahirwe y'ukuntu babivamo. Nimba hari nk'abashaka kumushyira hanze uwo muyobozi yari nk'icyaha yakoze uyu akamushakira uburyo akivamo. Mbega agenda akemura ibibazo by'abantu bakomeye bari bagiye guseba. Ujya usoma ibinyamakuru? Nicyo nkora hano gusa. So you know about the Nevada Attorney General. Wumvisha umucamanza mukuru muri Nevada wapfuye. Bill, motion is done. Now the people Nabyitangiye kumbwira. they got their hooks into everything. Just needed Abantu nk'aba bayobozi bundi njye ukurikirana ibibazo byabo. N'ikintu cyatuma bicwa. Talking about the gaming industry. Ati njye meze nk'aho iyi industry y'umukino ari njyewe akenshi ubigira icyo bakora. Now my job is simple. Akazi kanjye karoroshye. I'm talking and keep them happy. Ntuma abantu bakomeza kuvuga bakishima. He was a crusader. Gusa nanone uriya mugabo yashatse kwigira urwanira abantu. Nicyo yasize uriya mucamanza. Not even a nibble. But when they clipped Fenton, walls came crumbling down. He recorded everything I said with him. Uriya mugabo bishe umucamanza. Ubwo yabonaga ibyo bigiye kumurangiriraho yemeye gushaka yari andikondinze amajwi ibyo namubwiye byose ashaka kunshyira hanze. Big bloodline. If you don't come clean, nutambwira ukuri kose ntacyo nagufasha. The feds offered me a deal. Abashinzwe umutekano wa FBI barambwiye ngo twumvikane. What kind of deal? Dukorane. Ubakorera iki se? Bakorera ibyo nakoreraga abayobozi. Get people. Bega nimba abayobozi bafasha guhishira ibyaha byabo akabashakira uburyo babikwepamo amatangira amaruswa bega ni nk'umuntu bakinira amadiru. FBI nawe yaramubwiye ati none abayobozi icyo batuzana noneho ahubwo baturegera do amakuru yabo. Maze gukorera na FBI turi byamubayeho. Bisobanuye iki? Ntangiye gukora na FBI ngo ngambanire babayobozi nakoreraga. Habuze gatongo bantu uritse babaginga nafashaga abayobozi bikomerezwa barwemeza muri bafite amafaranga yabo. Uyu mugabo mbega bahimbira ahantu bakwepera ibibazo. Nimba imisoro yagufashe. The money, Teddy. I haven't heard you mention the money once. Ko numvisha ubwira uyu mupolisi by'amafaranga se. Ajya amafaranga. Teddy, now that we're all sharing, tell about the millions you siphoned off. Mubwira iby'amamiliyoni wanyereje ukayahisha ahantu. Feds know about the money. Bullshit. FBI za ahantu iby'amafaranga biri. This guy will roll in your fucking guts. Wa mukobwa uyu mugabo ari kukubeshya. I'll take my chances. Je ntari bireka mbeshye ntari. Chargers get charged hard. Iyo umuntu afite ibyaha bikomeye agomba no guhanirwa bikomeye. But you don't know. It means if you push too much, then you get pushed back harder. Urabona iyo usunitsiriza ikintu cyane nawe niko kigusubiza inyuma cyane. The fuck do you think I said it for? Okay, but Ibyo uri kuvuga se ubwo biri kumfasha none urumva naba mbivugiye iki? Umve.
All right. Take me through the last 24 hours. amasaha 24 yawe ashize batarakurasa byagenze bite n'iriya modoka twabonye ya Crown Vic. This is fine and drove me out of town to quote the abagabo babiri ba FBI baramfashe rero ubwo baranjyana ntazi yo banjyanye mu butayu hagati. These cops are bent. I had a date with a hole in the desert. Kumbe abapolisi barabagambanyi banjyanye mu butayu. Totally fucked. Iyo FBI itagerera igihe yanyayo bari bandangije to cy'umugabo kumva higoga n'imande zombi nuko yarashwe amurashe cy'umugabo higoga n'imande zose yafashaga abagizi ba nabi kwishira ibyaha byabo no kubabwira umayeri bakoresha. FBI bimenye nayo iramukoresha bagizi bane batangira kumuyiga kandi ubwo na FBI yari mukeneye turi nguyu mugabo masaha 24 byambuyeho n'ibyo bari bamwishe nakagabo kitwa Teddy do kinjira imodoka bini byabaye gacikira mu modoka FBI mukurikiza amasasu yakasani abagabo nuko bapfuye Teddy Moreto ntago njya mpfa gupfa mwabaginga mwakagabo tugeze kumva bavuga ngo ntawe ukajya gapfa gupfa gasimbutse urupfu inshuro nyinshi yari hakore no tow truck. All right, have the tow truck continue on here, but ask Barnes and Ruby if they can reroute to the old Nomad Motel. Agira ngo urebe hoteli yitwa Nomad Motel Canyon. Possible. Mu majyaruguru ya Canyon baje kurebayo motel hari barebe nimba hari ikibazo cyabayeyo. Naho bamubwiye barasaniye kumanywa n'abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano ba FBI barasaniye. Aje kureba nimba ugiye umugabo Teddy Moreto ari kumubwira ari byo. Abwiye bagenzi ngo bagiye. Ibindi turabyitaho. Vande bamukubise amagambo ashirivuga. Yashyizeho ka barafu meze ute Sage? Meze gutya. Meze gutya. Inshuti ntago ngo yatwereka ko ibintu bimeze fresh. Yeah, he's still breathing. Aracyahumeka aracyahumeka. You know, it's the fucking thing forever. Hasa ambulance ko yatinze cyane. Again. Katwongere tumuhamagare. Sleep. Reba filime. No. 6 Charles 12, this is Central. Any 6 Charlie's 12. Coming up right now. Bafite amakode banza guhamagariraho ku byombo byabo. Motel. Bano bageze kuri ya motel. Niba abandi bari batumye ibyo bamubwiye ngo barasaniye yumve nimba ari byo bamaze kumubwira. What are we supposed to be seeing out here? Hano twari dukwiye kuza kuhashaka iki? Ese ari ikimenyetso cy'uko habaye kurasana? Nk'amaraso yahamenetse. Wapi nta kintu tubabona. Uyu nguyu bari mubwiye ngo uriya musore ngo kare ku munwa ari ahantu barasaniye hafi yo mu madive ariko abapolisi bageze baravuze ngo nta kintu tubabonye ahantu habaye shoot out ubundi urabibona. Nta buri ibintu byamenekeye turaso twamenetse iki? Try spelling variations on that last name. Who is he? I think he might be our John Doe downstairs. Have his scans come back from my office? No, not yet. Huber already asked. Ndagira ngo urama dosiye y'uriya mugabo twafunze wo musinzi John Doe umbwira amazina ye yandi yose. Sasu yakamubwira ati na Karaza yaramaze kunyaka amadosiye ngo nyamwoherereze ya John Doe uyu mugabo ufunze w'umusinzi. Karaza wibuke twabonye n'abandi banamagara tutazi. Shyira ngo ibi mugiye biki? Harry, didn't they? Money, women, whatever. Ko bakwitaga bagwa abagore amafaranga wari ufite iki kibazo? Kucyofuye kubira. Kept going. Ugomba gukomeza akazi. Let you go down. Wari ubizi ko nubanga uzajya hasi. Or room, or that cell. You should have just kept going. Ugomba gukomeza akazi. I don't do shoulda, woulda, coulda. Nah, you just light your entire fucking life on fire. Ubuzima bwawe umeze nk'aho bukonjesha. And that'll put out the flames. Uri kwirukanga cyane ugerageza kureba ko umuriro wakuvaho. You know what you've never been? Not once. Uzi icyo umaze igihe uri cyo? Tell me, Teddy. Mbwira icyo umaze igihe ndicyo. A fucking rabbit hole making life and death decisions, Bob. We nta kindi kintu ukora usibye ko bagufatira imyanzuro y'abantu wica. You don't. Ninjye byihitira mu ya. Those aren't decisions, those are directives. We nta myanzuro n'imwe mizima urifatira. Kill that guy. Bakubwira ngo icuyu. Famiye yice. Bara bose bakure mu nzira. Psychopath. Wari umusazi. Umusazi. I'm not a psychopath. Ntabwo ndi umusazi Teddy. I'm a professional. Ndi umunyamwuga ahubwo. Ngo numwicanyi umunyamwuga. Hari itandukaniro. You'll know it when you see it. Itandukaniro raza kuri buntu ribuna. Icy'umunyamwuga n'umusazi. Niko umugabo yamubwiye. Baramubwiye ati ngiye ndi umunyamwuga mu kazi kanjye nkora kubwicanyi. Mob mostly contracts third-party participants for heavy lifting like this. Sasa ngo yaje kwandika hano avuga ati So the quicker we can get Moreto moved, the better. hari umuntu twafunze hano witwa Teddy Moreto uvuga ko arahuriye n'urupfu rw'uriya mucamanza wapfuye muri Nevada.
Listen, Teddy Moretto has made more enemies than... Teddy Moretto afite abanzi benshi cyane dushobora kuba twabana nona. What did he tell you about this little daring escape he pulled? Yakubwiye ibyerekeranye n'iki se bano bantu bagerageje kurasana? Got ambushed by the feds and touched off... Yambwiye ngo abapolisi babiri bamufashe barasana n'aba FBI. No. Butayo. Ibyo aricyo mwamubizi oya. Kumbi uyu mugore bari kubwira. Ari kuvanga imirambo y'abapolisi nubwo bwicanyi bwabaye ntabwo azi n'abapolisi hagati ya polisi n'aba FBI. Kumbi imirambo yo bari kuyipakira mu modoka. Warabihakanye ngo ntabyo azi. Yuke bageze kuri moteri yabaye kuraseneraho imirambo barayibura n'amaraso barayibura. Uyu mugore niwe wabihishe kandi washinzwe umutekano dore nguyu. Za modoka barasaniyemo. Yeah. We got a big fucking... Dufite ikibazo modoka bahita bayijugunya mu mazi. Asking too many fucking questions. Hari umupolisi uri kubaza ibibazo byinshi cyane kuri hariya Kiminurusha. Dore umupolisi ngo yatangiye gusa nk'uwinjira mu bintu adakwiye kumenya. Abayobozi be bandi bapolisi batangiye kuvuga ati umupolisi hari byinshi atangiye kubaza atagakwiye kubaza. Kuko imirambo y'abarasanye na Teddy Moretto ba FBI ndetse n'abapolisi bo banayihishe ku buryo nta cyabaye. Let me check myself. Wamaye telefone yanjye nkareba. Cell phone, Teddy. I'm sorry. Kandi ntabwo bishoboka. When Vegas PD reaches back out, I'll let you know. Shaka guhamagara umugore n'umwana amenye uko bameze. Ndakumenyesha. Polisi turayoherezayo n'ivuyo turakubwira. Rebe. Ukigeze guhamagara umugore n'umwana babwira ngo nibahunge. Katurure. Yesigara hano. Robert K. Vidic. Robert K. Vidic. N'abandi benshi bagiye bakorana nawe. Abakoranye na Robert K. Vidic wamwicanye. Fungiyemo hano. Kumbe hanze ya polisi barakwereka Ariyash. Yanditseho balloons. Yanditseho ibipirizo. Like a bunch of fucking assholes. Muginga ko yakoranaga n'abantu basa nabi gusara. Ni ikigabo cyicaye hano. Ni cya Felix DJ hano muri Kabeza uri kuva mu Giporoso. Bazanye ibipirizo kuri buri gade saa 8 z'ijoro zibura saa 7. Anthony Lamb. Ndabona witwa Anthony Lamb. God's name is that. Muginga kafite izina ribira. Naye ni wakoranaga n'uriya mwicanyi ngo fungiyemo hariya. Umugabo ngo yisha abantu. Neza ni kano gasaza kamuhagaze imbere. Balloon bouquet for... Ufitiye bouquet y'ibipirizo narinzaniye. Ofisiye Karaza. Karaza? Look just like this fucking ass. Urasa neza nk'iki kigoryi kiri muri mashine yanjye. You're kidding? No. Uri kunyinisha. Check this out. Ni izina ry'Imana urasa nk'iki kigoryi kiri mu mashine. Ahubwo reba jayi niko muze. It's fucking uncanny. Neza turasa cyane ahubwo. Fire ku mutwe. Mwicanyi bari kuri mashine wakoranye na Vidic. Buretse. Ubwato bugonza urutare we. Ubwato bugonza urutare we. Saza kajoro nakicanyi. Harabayise binjira. Sasa kabonye na polisi kitsimba kicarano. Bari baduhamagaye ngo hari umuntu warwaye bikababwiye ko Patikopa ameze nabi. Naba ambulance ko Patikopa ameze nabi. Check vitals. Dore n'undi umeze nabi hano we. You say fell? Yeah. Yaraguye se yaraguye. Nyine mbabwije kuri. Murashe ku mutwe nzi kari bumere neza. Fire! Umusasa ni umusazi we. Hey! Murashe ku mutwe akasaza kavuyo. Kiwe gahoro kadahubuka kuri polisi. Is that your blood right on my head, Russia? Wa muginga amarasa kuvuye mutwe isagwa muganga kanje mwifoto. Anthony J. Lamb, you got Anthony J. Lamb. Lottery ticket today. Cyayi munsi witombore yitike pe isi kohereza ahantu. Agasaza kandi karatuje ubwo muri ofisi ya polisi. Uyu kugera nabona imirambo. Hey, who the fuck are you? We uri chande? I'm calling for help, man. Chairman narigiye guhamagara ubutabazi. Bano ni bande? Nitubishe. Sasu. Kundi mu polisi. Umve. Damn, son. Wakawungu ufite ikihe kibazo? Bebe. What is the first rule of police? Babigisha itegeko rya mbere mu gipolisi. Beware the unusual element. Mujye mwitondera ikintu cyose mutazi mudasanzwe mubona. Mujye mukitondera. Officer. Ngo niryo tegeko rya mbere mu gipolisi. Ikintu cyose utarusanzwe uzugomba kukitondera. None urambona ntuyite wikanga kandi utanzi. Wash. Fire! Chawe! Gasaza kajano. Nawe ugasanzwe. Muri buri kadi. Bano barabyumva. Bunda zirasetse. Fire! Karaza ni umugambanyi dore ngarica fande. Nahoze ndi umugabo mwiza.
karaza yisha umuntu yisha fande ati ndahoze nanjye ndi umuntu mwiza. Polisi y'umugamba Patikopi aramubonye yica fande we. Fire! Patikopi wamuhibye. Nyagasani. Urebe filime mukobwa fawo kagabo kamukurikiye gafite machine gun meze nabi cyane n'agasaza kadafite ubwoba. Mukobwa yirukanze atarwiyambitse akagabo kavayo. Mukobwa vayo hano yicano fire rabe jewe dodo fire. Mukobwa hano urugehita rwica hitsi bana. Cyo ni igiki gasaza kavayo yewe ikarukubuko. Mukobwa zanakura y'indembo saza vayo ukabona ariko mukobwa kingura hano atambikamo ikintu. Rebe ari inyuma y'ikirore cya antibari cya kirore amasasi atamena. Rebe mukobwa arabanza hano ashyiramo password ikingura urugi ayihindura ashyiramo indi nshyashya. Kagabo karasa mukobwa yatuje yafunze umwuka. Mukobwa ashyiramo password nshyashya. Kagabo kari kurasa ibirahuri bya antibari. Umwana yafunze umwuka nawe akura y'imbunda ashyiramo amasasu. Password nshyashya irabanza iriyandika. Kagabo kari kurasa ikirore cya antibare kanye kariko kose gishobora kuba cyameneka. Kagabo kakamwinjirana katurore. Umwana w'umukobwa yafunze umwuka atera ubwoba ari kuva amasasu. Bisaba umutima ukomeye. Umukobwa amusaba gushyiramo password nshyashya ayisubizamo. Jewe rukubuko Kagabo kuri polisi antibare ikirore cya antibare. Umukobwa yafunze umwuka katurori bimeze bite. Kagabo kararasa Kagabo kinjiramo hano bite shari fire. Kobwa ararasa jewe kobwa yitayinagamo indana yitacinga urugi. Tura amasasu ku cyugi cya antibare. Rebe ni bibi bingana iki. You haven't heard all that gunfire? Ntago mvisha amasasu yarari hanze. Idiot Teddy. Uri ikigoryi Teddy. Ikibazo abajije kirashimangira ko ari ikigoryi. Ntago mvuga ibyo abantu bakurasaga. Ndakubaza icyo ufitaho. Mukobwa sasu ryamwinjiye. Biyabazaga ati ni bibingana iki ibyo bakurashe. Fucking shitting me. Nyagasani uri kunyinisha. Ryamwinjiye. Was firing what looked like a snub-barreled submachine gun. Umugabo yandashishaga machine gun. Millimeter ammo. Ibirimo amasasu ya 9mm. There's blood in my stomach. Ariko isasu rindi mu gifu. 44 caliber. Ni 44 caliber ritandukanye n'iry'umwicanyi. Bivuze ngo ni Riko bivuze iki? Ricochet. It means she shot herself. Bisobanuye ko umukobwa yirashe. Ni Ricochet. Cyase Ricochet. I fucking shot myself. Nibyo bita umukobwa yaravuze ati nirashe ni Rico. Urumva nyine okay. Ibyo ngibyo bavuga ngo ni Ricochet. Iyo umuntu ufite nk'imbunda ukayirasa nko ku kintu cya antibare ukaguma uhagaze igihe isasu rikubita kuri icyo kintu kuko ritabasha kwinjiramo rikaba ryakugarukira inyuma rikakwinjiramo. Ibyo bita Ricochet. Umukobwa rero ngo yirashe cyagiye yarasaga kagabo isasu ryakubize ku kiraro cya antibare burarira mwinjira. Ibyo bita Rico. Uvuga abantu bakoresha imbunda cyane mu munyumva cyane. Tuve ku basivili nakeza. Rebe. Agasaza kandi karatuje ntabwo gasara karinjira. Yangi ntagiye kintu ufite uri kuva amaraso menshi. Nsoramo hano ngiye gutabara. Kobwa abanza ariciye kuyo hano ari kumubwira ngo nsorayo hano ugiye ngufasha. Gasaza kaje Rebe ku kirore karasa birabibaye nibyo bita Ricochet. Kari kirashe amasasu ubunyika kubise ku kirore nako yarakagarukiye. Nibira byabaye ku mukobwa amasasu karashona ko yarakagarukiye muri antibare rakatsindwa. Anthony Lamb baraziranye. Bob Vidi kuri hano. What the fuck are you? Mwana urakora iki muri gereza abantu bicanyi babiri baraziranye. Bite sheri. Know this whack job? Kira kigoryo urakizi. Yego. Miss Law and Order. Muko. How about you open this door? We grab. Wakinguye umuryango. Can I get the hell out your head too sweet? Yica bano baginga nkisokera ngagenda byihuse. Theodore Moreto. Theodore Moreto wita Teddy burya ni Theodore Moreto. Look at you in there. Ireba aho ngaho ukuntu umeze nk'inkende. Women's greatest misfires. The
a man bun. Man uri ikigori. Tom Cruise in that samurai picture that nobody watched. Umeze nka Tom Cruise muri ya filime yakinnye ari umusamurai nta n'umuntu wigeze uyireba. Ubwo ni Last Samurai yakinnye na Tom Cruise. Aranarebwa ariko kiba kiri kumusariza. I'm going by the more friendly and less formal Tony these days. I know it's been a minute. Man, arashize igihe tutabonana. Anthony, I'm gonna need you to clear off this contract. Iyi kontara ndagira ngo uyireke man yo kwica uyu muntu yindekere. As there are competing parties for one Theodore Moreto. Umva kontara yo kwica Theodore Moreto abicanyi bose twemerewe kuyikora. Mbega bano bicanyi babiri. Hari kontara menya bashyira ku isoko bakavuga tuyagira umuntu twicira Theodore Moreto. Iyo bari bashyizeho umwicanyi mugezeho mbere aramwica bakamuha amafaranga. Sasa uyu yaje muri gereza kwifungisha ngo amwice amafaranga bari uyarya none hari n'agasaza kaje gushaka ukuntu kica Theodore ayo mafaranga bari kukayarya ubu nawe uri kunyumva ushyuka mwica mbere y'aba babiri ayo mafaranga bayaguha. Gonna cut off your fucking head, put it in a bag and drive it to Chicago. Man, nitsoka ronda kwica ngo uca umutwe ngo upakire ngo ujyane muri Chicago iwanyu nguteyo. Gauntlet you thrown down there, Bob, but we're gonna duel to the death. Saza Karabanza gahuha ku kirahuri. Well, it's all. Nimba ari ibyo. Some terrible things for you. Hari ibintu bibiri buze kubaho na kuroteye. Ahazaza we ntago ari heza Bob. Dore ibyo yashushanyije. Singushushanyirije imbunda se. Weird. What's gonna get weirder? Ibintu bigiye kuba bibi cyane kurushaho. Nagasaza. You like this action, Moreto? Moreto, kino gikorwa turi gukora wagikunze. Ngo bano bicenye biri bose barashaka kumwica. Do. Whether you like it or not. Ndaza kukwinjira nabishaka utabishaka. Difference. Wabonye itandukaniro? That is a psychopath. Uriya niwe mwicanyi w'umusazi. Uyu mugabo yari yabimubwiye mbere. Ati nge atubabwiye ati wamwicanyi uri umusazi. Aravuga ati nge ntabwo ndi umusazi ndi umunyamwuga ndi pro. None aramubwiye ati wabonye umwicanyi w'umusazi. Uve kuri nge w'umunyamwuga. Kandi kukira cyicenye ni igisazi. Kuntu kiri kwinjira kirese ibintu byose kibonye. Gravely wounded in the subfloor detention block at the Gun Creek scene. Uri kubahamagara nitwa Young. Uwaba hari yaza kantabara ndi kuri subfloor ya floor bafungira abantu kuri detention floor muze mu ntabare n'iki barashwe mu ndari guhamagara. Katorori. Kubwano. Stay nawe uri kwitaba icyumba. Yarashwe ari guhamagara ati nta muntu uri kunyumva over. Ko narashwe mu You're gonna die. Igihe kiri kugushirana uraza gupfa. If you live or die. Right. Teddy kubeshya naga byiteye waba uri muzima cyangwa waba wapfuye. Nyizera rata. It says don't fucking do it. Wimwizera. Fuck up. Mwese musibe. Uri tari kumubwira ati wamfunguye nkaza nkagutabara wagakobwa we. Valerie. Haruwaje. Valerie? Valerie ni Valerie Young. Are you there? Uri mindani? It's Huber. Huber, you are a man out there. Watch your back. Yuma warakaga gafite imbunda w'icuma. Both detainees are secure. Nafunzwe narashwe ndi kugerageza kuza kurinda izi mfunga. It's over. Umwicanyi wari hano yahunze uyazunguza umutwe. Uje ni Karaza. Password ko yahinduye. Wayihinduye? Yego. Well, tell me what it is so I can get in there and help you. Where's Mitchell? Mitchell ari hehe? Ni umupolisi. They're all dead, Valerie. Bose bapfuye Valerie. Bose bapfuye. Mbabarire. Son of a bitch murdered every last man. Inyana y'imbwa yishe buri mupolisi wese wari mu hano. Kumbe Karaza ni umugambanyi ari kumwe nabo. Where are you shot? Bakurashe he? Didn't you hear my call out earlier? Sinandi kubivugira ku cyombo ntago wabyumvaga. Wumve Karaza. Abona narashwe ntago wumvishe. Ntago nanegereye icyombo. Yavuze ati narashwe mu nda muri abdomen. Abdomino. Valerie. Valerie. Huber. Karaza we. Mugambanyi. Why were you interested in those IOFA scans? Kuki usaba amadosiye y'iyi mfungu irimo hano? What's that? Byo nibikize. Kimball said you asked about the IOFA scans. Kimball yambwiye ngo waje umusaba amadosiye ataragera kuri DUI. You know why? Oh. I just had a really bad feeling about that. Uriya musore nangiye kumukeka cyane umwafunze. Which guy? Uwe musore se? Vidic. Why? He was processed as John Doe. Ko yaje kufungwa bamwita John Doe, izina rye Vidic warikuye ni izina bamwita mu bwicanyi n'uyu. Warimenye ute ko yaje yandikisha nka John Doe?
Jodo killed your fellow officers. bifuza ngo niwe wishe abofisiye bagenzi bawe. Is he whispering in your ear? Cyangwa wamwicanye ari kukongorera ibyo uvuga muri kumwe. Nimba mudakorana ni uri kukongorera ibyo uvuga. They don't care about us. Ntabwo twebwe twitaye uriya mwicanyi. All we have to do is stand down. Twe tumureke uno mwicanyi yinjire yice Teddy Mureto. Twamaze kura abandi bapolisi. Ntabwo ari ngombwa ngo tubure n'abandi. Dukingure je nawe Karaza wabo yicira umuntu ashaka kwica tumureka agenda. Uri umupolisi mubi. Ntabwo nigeze ngukunda sinzi impamvu Fande yakwihanganiye. Ngo ni Karaza. You know what, Valerie? Urabizi Fareri? Doesn't have to worry about me anymore. Ntabwo Fande azongera guhangayikishwa nanjye. It's Alamo bullshit. Kuko umuginga yanapfuye. You already got a bullet in your belly, huh? Nawe bakurashe mu nda sibyo? In your brain? Urashaka ko tukurasa no mutwe? Wakigurikigwe. Get on in here and get that bullet. None se ngureke winjira iryo sasu urinkire mu mutwe turebe ko uri umugabo. We're gonna come in there, you stupid fucking. Tugiye kwinjira tukwica wa bitch. Uni Karaza. Turinjira mindani. Ikasani. Bagambanyi ntibajya bura ahantu hose. Kumbe yari kumwe n'akicanyi barakorana dokari kitsimbye. Agana ariko Karabareba uyu bambwiye ati harimo abicanyi b'abanyamwuga ari we wuyu tuje wakabamo n'abasazi. Karabareba gatuje. Teddy is dead. Teddy yapfuye. That's what I said. Ibyo nijye navuze. Yewe. Plan so did see him. Reka mbarapira umupango ukuntu twamwishe. Twamuteze umugozi. Turamuzirika turamukubita. You fucked with the wrong man. Turabwira ati wibeshye ku muntu. No, but that's how it goes. Turamutimbura niko bigenda. Teddy mu nguni. Do. Mwibuke ko Teddy yapfuye. Nyagasani. Uyu nawe yitwa Teddy Mureto. Theodore ariko aragayina kiyita Teddy. Aco. Kararirimba. Actually, he's got a pretty nice voice. Ariko afite ijwi ryiza we nubwo. Nubwo wenda ari umwicanyi ariko afite ijwi ryiza. Niko kiracicanyi kindi cyavuze. Iyo batamwiba guma buno yari kuba ari umusani. Yaje akurino. Baza kureba kuri map. Nakinaga ari map. Baje kureba kuri blueprint baza kureba ku gishushanyo mbonera cy'inyubako bareba ahantu banyura. Iki side of a fucking tank. It's an armory style door. Never. Hano hari urugi rwa armory ntago twabasha kuhinjira. Bust in through this. Ndakeka nitumena kino gikuta. The locker room. This is. Turinjira tuhite tugwa muri iriya locker room hari abafungiye nyura mu ginga Teddy tumwiciremo. Foot of solid concrete. Ariko nanone rukuta rwa rushora kwa rukomeye. Ni yamabuye nyine ya beto. Ariko turahamena nabicanyi. Turi gaba. Byiza. Bafata inyundo. Bang some rock. Katujye kwamena. Bagiye kumenanyereza gereza bagwe kuri uriya mugabo shaka kwica Teddy. Azi byinshi yahishiriye abayobozi benshi agira ashaka gukora na FBI. Abo bayobozi yahishiraga ibyaha byazi makuru yabo n'abandi barwemeza mirimo n'izindi ngagari. Ubwo ayo makuru yahaye FBI izungaga nizo ishaka kumwicisha. When they do get in, bari gushaka inzira yo kwinjira kandi nibinjira. You first. Niweho bari buhereho bica muko. To barter with them, but Lamb will just lie that. Nubwo bakubeshyaga bashobora kubwira ngo uremera ngo mukorana ariko bari buze kukwica. All you had to do. Cyo ufite gukora. Let me blow Moreto's head off when I had the chance. Wenyingurira nico no muginga nigendere. Nawe arashaka kwica umuginga kuko niko kazi kamuzanye. Cyenyingurira mu mena umutwe nitahira. Baje kumpemba. Umutwe uri 65,000 by'idolari. Is that a poem? Bullets before prayer. Amasasu mbere y'amasengesho. Bullet before prayers. Sogokuruza wanjye niko yakundaga kuvuga mu ntambara. Yisi ya mbere yaranabyiyanditse kuri helmet za kasike bajyanaga ku rugamba. Isn't that a German army helmet? Ibyo byaga byanditse kuri kasike z'abanazi. Oh, that was a Nazi. Sogokuruza we yari umunazi se muko? But you're black. Kabura umwirabura abanazi nyine uzi ko barabazungu. Nazis were in North Africa in the 1940s. Mu majyaruguru ya Afurika abanazi bahatatse mu 1940. From this circumstance. Aho rero niho haje kubera ikibazo sogokuruza wanjye atera inda umwirabura ari we naje gukomokaho. Being overrun, you didn't have a choice. Yeah, deja vu. Chabyo bintu nsangaho nigeze mbyumvaho. Deja vu. Deja vu. Deja vu, dummy. Ntabwo iryo jambo araho barikoresha wakigoryiwe. Deja vu is when you experience the exact. Deja vu bayikoresha ukubitanye n'ikintu bwa kabiri rero rigeze ku cyumvaho cyangwa kukinyuramo. Taking his side. How the fuck am I taking his side?
You said that your great-grandfather had a fight, that he was overrun. uravuze ngo sokuruza wawe yagombaga kurwana cyangwa se atarwana agapfa. Sitting right here. Nanjye niyo mpamvu nifungishije ndi hano. Meze nka sokuruza wawe nagombaga kurwana cyangwa apfa. Anybody else feel cold? Ese namwe murakonje? Look at me. Yo, close your eyes. Ntufunga amaso. Utangiye gukonja bakurase cyangwa wakomeretsa amaraso abamutangiye kugenda gushiramo ubugiye gupfa. Amaraso atagishyushye umubiri neza utakemeze neza amaraso bari kugushira mu ugiye gupfa. Iki kigabo ni igitubuzi. Ntugikimfunguzo ngo kigutabare. We ntacyo nagufasha. Never you. We ntago naguhitamo. Because I'm the bad guy. Kubera ndi umuntu mubi. Bari hano. Bumva igikuta. Iyo mva ku gikuta batangiye kumena igikuta. Ngabo baraje baraberewe ngo umwicanyi. No. Ngabo batangiye kumena igikuta. Muri rya joro turacyaririmo kuri buri gadi. Igikuta baragikubita. Chewe Reba filime. Wagatafari we muzehe haririra. Waje ukamfasha. We just got by the one hammer there, Hoss. Mani ngiye bukoresha iyo nyundo ndari kuruhuka. Switch, you know, trade. Basi reka tugurane nyine uze nawo bukubita muzehe. 4 people tonight. Ngiye maze kwica abantu banirisho. Who are your co-workers? Harimo n'ababiri mukorana. In bush. Urumva ngiye rero nakoze ibyo nagombaga gukora nawe bumenaho. Mbe ntuza muntu umusaza n'umusazi. I killed my fucking sergeant tonight. Nisha fande wangirisho. And an innocent civilian. Nunzira karengane y'umusifiri yitwa Patikop. Cyiza. Saza kanze kumufasha ngo bamenye igikuta n'inyundo. You want a cop business? We uri umupolisi. So that makes you a murderer. Nimba wisha abantu ubwo umwicanyi. Murder business. Ariko ngiye nsanzwe nica abantu niko kazi nkora. You see how that works? Ubwo rero ngiye bingira ko narindi mu kazi kanje bingira umukozi. Atwe nimba usanzwe ukora akazi k'ubupolisi ukaba wisha umuntu. Ubwo uri umwicanyi. Ariko ngiye business nashoyemo amafaranga nkora niyo kwica abantu. Iyo nisha umuntu nitwa iki? Umukozi mwiza. Ntabwo nitwa umwicanyi. Hard on. I mean, don't you want to look like that one time? Ako nagura muri bitabo. Chris Hemsworth. Beach day. Ari kumazi. Wife Elsa Pataki. Ari kumwe n'umugore we Elsa Pataki. Bagiye kurya ubuzima. You want to look like Thor? Rero mu gihe Hemsworth Chris yataye inyundo ye kuyikoresha. Wibuke Chris Hemsworth ni ukina za filime za Thor, muzita ngo ni Thor. Abafite ikinyundo. Nawe rero mu gihe yagiye kurya ubuzima n'umugore we mu kinyamakuru ndi kubisoma. Niwe ugiye kuba wabaye Thor ukoresha cya kinyundo cye. Ni igisaza. I don't want to see you bleed out, man. Sinshaka kubona uri kuva amaraso ugapfa. Sinshaka kubona bakura umubiri ku magufwa yawe. I just wanted to get the fuck out of here. Young, you want to see a way through this? Don't listen to him. Uyu mugabo ntumwumvire. Keys. Imfunguzo zijugunye irenge. Think he's gonna make it through these guys? And if he does, you think you're gonna see him again? Urakeka uno mugabo abonye imfunguzo zimusora hano yagaruka kutureba? Ko yahita acika ari umukobo yari umura. Imfunguzo barazinaga. Wazinagira nde ntago wazinagira umwicanyi. Wazinagira byibura uwo bose bashaka kwica. Umukobwa imfunguzo yarazinagiye. Sinshaka gupfira mu hano. Trusting you, Teddy. Teddy ndakwizeye. Do as you say and help me and not run from. Ntuhunga ahubwo ugaruka umfashe. Run. Teddy cyakora ni uguhunga gusa. Yaramunze naraza kugucika. Musubiza imfunguzo ze. Amuha imbunda afata n'imbunda yanjye rate. Upfa amagambo. Uyinsubize. In the kitchen. Next to the intake lobby. Jya mu gikoni. There's a trauma kit above. Urasanga igikarito kiba kirimo imiti. N'ubundi butabazi bw'ibanze wanzanira ukayita umvura ukanyitaho. Get otherwise, Teddy. Ntuze gukora ibitari ibyo, Teddy. Where your ex-wife and son are, Teddy. Bazo mu office y'umugore wawe n'umwana bari, Teddy. Mubaze. Ngo bazo mu polisi y'umugore wawe n'umwana bari. Umve. You said you sent out a unit to check. Swambwe ngo rija polisi bajye kure umugore wanjye n'umwana uko bameze. Unit ever arrive, Officer Young? Ese unit wohereje polisi yabaye bashe kubona umugore w'uyu mugabo n'umwana uko bameze. The way safe and sound. Famille ya Teddy yishwe. Mukira Rata Young. Kubwe yitwa Valerie Young. I'm sorry, Teddy. Babarire Teddy. Ikize? I'm sorry. Babarire. Famille yemenye bagiye kwireba bagasanga yapfuye. Umugore we n'umwana. Haza umuntu kwicira umugore n'umwana umuntu sha. Ngero kubera ndi Mariye nakoze ubukwe simwabibonye mba myumva. Numuntu ndacyari gufata intwererano kuri ya nimero yanjye. Mwibutse abantu mwifuza kujya mumpamagara tukaganira ni kuri mukanda kanyenyeri 516 mukurikiza amabwiriza mujye mu cyiciro kirimo abasobanuzi.
wari ubizi ko umwana n'umugore wanjye bapfuye? You doomed them a long time ago. Usa nkaho bashyize mu kangaratete reka kuva kera. Hari akazi ujya gukora ubundi ukamenya ko famiye yawe iri mu kangaratete. Niweho wishe famiye yanjye Bob. Ni Bob Vidic. Wapi? Ntabwo ari njye wabishe. Bano bicanyi ntabwo bajya babeshya. Yavuze ati nabishe ubwo aba yabishe. Ntabwo yakwihakana igikorwa cy'ubutwari yakoze. Ese kari agasaza karambara niko kabishe? Ntabwo mbizi neza. Fumbuza. Where were they found? Umurambo w'umugore n'umwana bawusanze. Near Lake Mead. Umurambo bari bawushwanyaguje bawuraze hafi y'ikiyaga. Yeah, it was him. Niwe wabishe. Ni kari agasaza niko kica abantu gutyo. Bano bicanyi babazi mugenzi ukuntu akoramo akazi. Ati nkurikije kari agasaza ukuntu aragasazi niko kabashwanyaguje karangije kwica famiye yawe kayijugunya hafi y'amazi. Mugabo yararakaye ahita yikuramo agakoti yakuye muri Mika Fashion. Mika Fashion bagufitiye n'ishuri ryigisha kudoda ibintu by'amakoti iki n'iki. Mugabo afa yarakaye. Bimeze bite? Imisatsi nayo ayikuramo umubano. Hey! Bihinduye isura. Mugore n'umwana babishe. Bimeze bite? Uyu mugabo arazira kubaza amabanga menshi y'ibikomerezwa. Yaragiye abishira akabwira n'ikintu byakora. Tom Carter was a butt-naked tranny with a mask on. Kombe bano bavuye kuri patrouille bagarutse muri polisi. Aje kuri ni babiri. Bavuye ku ikosi. Hey, where the fuck is everybody? Narafoti boy na mugenzi. They still doing construction. Abandi ba polisi bari. They shouldn't be. Kono mvi nyundo se babantu bari gusana hano baracyari kubaka oya. Ntago bakaye bari neza isa. Mu gicuku nyine imirimo y'ubwubatsi bihagaze. Kugera hano dore bitoyi by'amasasu. Dore bitoyi by'amasasu buri sasu yurirashe. Igice kinini kirasigara gatonya kakiva muri ko kajya mu mubiri w'umuntu. Biriya bisigara bigwa hasi rero ahantu barasaniye urahabona ukahamenya. Ibyo bintu nta musivira ubizi nitwa Rimatangoroke. Hey! Rebe. Yeah, hey. Kaboyi na mugenzi wa Rafati kura y'imbunda. Yeah. Mena hano. This fucking thing's taking forever. Mani bino bintu biri gutinda. Uyaramena. Mena igikuta. Huber, what the fuck? Karasu uri mu biki? You're back. Where were wires? Gagarutse. We ran out to a scene for Val. What the fuck are you doing? Why is he out? What do you need? Fire! Yitabashira mu musaza afite ka machine gun. Gasani. Buretse. Mushuti. I don't know nothing. I didn't see nothing. Nta kintu nabonye nta kintu numvishe mfite abana mwinyica. Mbona Rafati. I swear to fucking Christ. Darahira kuri Kristo nta kintu ndibuze kuvuga. You can trust him. He's my friend. Uyu ni inshuti yanjye Rafati nta kintu azavuga. Then you shoot it. All friendly like. No, rero nimba ni inshuti yawe mwiyicire. Tabari ncyo mwica. This man means something to me. I'm gonna walk. Man, uyu ni inshuti yanjye we ntabwo namurasa. This weapon into his face. Ni mwirasira ndamwica nabi rero mwice neza wewe kuko muri inshuti. That was the fucking time. Fata imbunda. Inakura yiye. Ayitarangiza uriya. Hey. Look at me, dude. Look at me. Mane winyica mwana winyica. Gabari kuva amaraso menshi bamurashe mwivi. Abana banjura bazi bakwita tonto. Fire! Mutwe! Cyagwe! Cyuyasha mu musazi. Masasu. Hey! Cyamenye ko bamwiciye umugore n'umwana. Bese bite? Mfite umujinya kagabo. Abona mashini gane hana ha. Bamwiciye umugore n'umwana. Umuhaye urufunguzo umukwe muri gereza namubwiye ati genda uzana imiti umvure aho kujya kumuvura dore ibyo yiziyemo. Agufatira imbunda ya kakicanye. Karayitaye. Uyu ari hano. Please tell me your grand plan was not free and that fucking idiot put it. Mbwira ko umupango wawe kutarukurekura kiriya kigoryi ngo ukiri kuri kigende. Uno umwicanyi. None sara mahitamo nari mfite. Freeing and arming me. Wari kurekura ngiye ukama imbunda. Kindi inyangamugayo. Wari umwicanyi bishyura. Uri hired killer. Abicanyi bakodeshwa mu kubita amakeka kwicira umuntu. Niyo muguriye bye. Uriya musore uza kumenya ibye ntabwo uba muri kuye. Hellbent on saving the day. Uyu munsi wose wakoze uri kugerageza kudutabara. Birangira wirashe. Sinshaka kuba mwisa abagizi nkamwe banabi mutsinda Vidic. Just safeguard a lying asshole and give your life to protect his. Ubuzima bwawe kubuye ikigoryi ngakira ngo kiburinde ubuyishyize mu kangaratete ngo kigiye kuzana imiti kigutabara. Nje nubwo ndumugizi wa nawe ari kuvugisha ukuri. Mugizi wa nawe hano ati ngiye ico mvuze ndagisoza nago meze nk'abari abagabo bigira abana beza ari abagome.
umva Give me the keys. Bireze imfunguzo mwana nta yandi mahita mufite genda umwicanyi ari kumvugisha ukuri nimba mvuze ngo ndagukorera ikintu ndagikora simeze nk'uriya mugabo w'indyarya ukubeshye ngaragaruka gutabara ntagaruke ntongere kunyita varira ibiri kuntera ubwoba umugabo gira gutya ipiga ryishinguzamo nyagasani cyo nibiki bicanyi cyo bintu bikoze ute Put a pin in that right now, Val. nabize ngiye kwikingurira See how our little friendship will play out. nari ngira ngo ndebe ubushuti bwanjye nawe bushingiye kuki Soon you're gonna lose consciousness. vuba bidatinze ugiye kuva amaraso menshi mpaka upfuye Wake up. Then will you listen to my dying wish before I reka nkubwire icyifuzo cyanjye rero mbere yuko mpfa bimaze kwikura muri gereza kare amwicaye imbere ari kumushinyagurira icyifuzo cye ni iki You have someone you love. ufite umuntu ukunda Don't we all? No, we don't. twese se ntitubagira oya twese ntabwo tubagira No, that's your left hand, your gun hand. Not gonna wear a ring there. iko kuboko wakoreshagaho ako kuboko ukoresha urasisha ntabwo uzigera ukwambaraho impeta usanzwe ufite umuntu mwashakanye urashaka uzongera kumubona Teddy's not coming back. You can trust me on that. umenye ko tudatari bugaruye gutabara nibyo wakwizera Here they are. wavuze ngo ukeneye amahirwe reka nyaguhe Bleed out. ugiye kwicara uva amaraso Give me the goddamn keys. cyangwa imfunguzo urebe ngiye kuzigwa ndabona wagira ngo uri inyangamugayo igihe urugabo rwari urugize rwa nabi akora uvugisha ukuri kubwira atari ko ngiye mani sinjya no mu gasozi hari abantu bavugisha ukuri ariko bidakoye ko ari abagizi ba nabi ariko n'ibikorwa bibi bakoze nyine bakabyemera akavuga ati ntabikora se ahubwo ariko nabo yemereye ibintu nyine akabisohoza kagabo kugira ngo kajye gutabara umupolisi uri kuva amaraso kari kwihigira abantu ntabwo kari kumutekereza kahita kitsimba hano uramo mbunda mashini gani karayihindukiza do hakunino bamenye amazi kagabo kamenye amazi hano kazimya amatara kahita gacaho kurikiye umwicanyi Teddy bino bibazo byose uri kuba wabikemuye ukanatabara famiye yawe yapfuye kuko icyo bifuzaga ni amazina gusa n'aya mafaranga wibye wagisambuye iki kigo ryumva umwicanyi ari gutuka igisambo abantu buriya ngo bacirana imanza bitewe n'uko bakora ibyaha bitandukanye ugasanga uwiba avuga ati njye ariko sindi umusambanyi nka cya Karaza nawe usambana ariko sindi igisambo nka Savimbi ugasanga baracirana imanza mutagatifu wakabaciriye imanza nicecekeye Karaza ndamubeshya ya leta do utangiye kurasa ibicucucucu Teddy amasasi araza kugushirana kandi uri buyakenere uyu ari byo yumvisha subira inyuma umugabo bamenye amazi hano menshi ari kumeneka ntabwo ari kumva neza ureba ko indirimbo nakubwiye yitwa ngo Teddy yarapfuye ni akaririmbo yahoze abaririmbira Karaza aca hano do kuramo imbunda bamurekuye ofisiye Karaza mutwaro Karaza kigwari kiwe Karaza faya mu kandi kaguru mwicanyi yaje kuba umunyamwuga bari abandi ngo nabasazi we ni umunyamwuga ariko umunyamwuga uramubona niyo ari gusobanura filime ukavuga ati babandi menya ari n'abasazi uvuga ibyo kubita amashanyarazi Karaza kubita amashanyarazi ni umwicanyi ngo umunyamwuga ntasara ntasakuza kubita amashanyarazi to chawe yeah amena urusenda mu bisebe uyu mwicanyi ni umunyamwuga we akwica gahoro cya kiguryo cyo kiba kiri no kuririmba kibisakurizamo kigira gute urabona ko atari ikinyamwuga mwari mwumva mvugiriza induru muri filime uyakomeza imbere do niho watumye famiye yawe ipfa Teddy nabajugunye mu mazi
twese cyane cyane kuko iherezo tuba dukeneye amazi. Gasaza kari hano kahita gakatano bucece mu gace. Urebe yo do mwibanga rikomeye cyane. Fire hasi mbarashi saza kumbarasha umurambo wa Karaza bari bawumuteze azingarasha umuntu kumbarasha Karaza. Kumburi Karaza you fucking Uber. Nyuma ye do wamwicanyi w'umunyamwuga kugira kukicanyi katari seriye mutwe yarakabwiye ngo nzaguca umutwe wohereza iwanyu mote ku muhanda muri Chicago bakubone do nagikikurya hakurya kicanyi kagasaza nimwe mudusebereza umwuga mwabicanyi mwe babasazi gakuraho icyuma kataramujomba umugabo atega ikiganza bariho bajomba icyuma. Anthony umugabo ahindukiza icyuma kandi kimuri mu kiganza. Rebe umugabo arakabaga umutsi ku ijosi igasani yakabwiye ati nimwe mudusebereza akazi mwabicanyi mwe babasazi. Umugabo icyuma kimuri mu ijosi umwicanyi w'umunyamwuga. Uyu mugabo ashana umustar bamwita Gerard Butler n'umuhitinze. Urabizi amona ariko ibintu bye ni gake yikuramo icyuma atari gusakuza cecetse. Gasaza kare gasanga urabizi ndaza gukenera icyuma kinini cyo kuguca umutwe. Menya bya bintu yamubwiye ari byo we ngo ndaguca umutwe nzawujyane iwanyu muri Chicago nkwajugunye bakubone abamubone tek kani mutu kandi sinyatsobanura ibitutsi kubera discipline do barazitungana. Parlay. What? Bivuze iki? Pirate code. Ni itegeko ry'abapirate babandi bashimuta amato. Achieve a common end. Ni temporary ceasefire. Kwa kundi babahagaritse kurasana hagati yabo kugira ngo babanze bagire icyo bageraho bahuriyeho n'ikirangira abone kongera kurasana hagati yabo. So I'm going to let you send them Ibyo bita parlay cyangwa se pirate code. Giye kukureka uzihorere famille yawe kuri uyu mwicanyi. No mara kumwica cye nawe ibyacu tubisubire mu kano kagabo ntago kumvikana. Kano kagabo ka Ted ntago kumvikana. Kiranga banza mureke bayibaretse kurasana banza ze yice kano kicanyi ahorere famille ye none basubukura ikibazo cyabo nyuma. Gusa uyu nawe yaramwishuye umugabo menya tumvikana we. Uyu mugabo nta keza amazi se kagabo barakarashe kari gusaba jibu yo kunywa ngo gafite inyota turasigara tuyinywera. Urebe yo akorino kurikira filime imbunda yishukunya hano. Iyi ni ya pistole wa mukobwa yari yamutije aramubwira ati imbunda yanyuze kuyinsubiza ndayikunda none karayijugunye. Kagabo kanze no gusubira kumutabara. Kagabo kaza hano kagufatira essence. Rebe bamwita Teddy. Banza kayimena hano bucece nyo sanse hano kare yakwirakwiza masaha y'ijoro muri polisi muri station ya polisi. Kavayo n'imbunda yako. Karasariya karahashumika karahatwika kagarukana kuri
sa mu gikoni ni igihe umuntu aba yararwaniye kaza muri firigo kana nimba nta gaporizo karimo wana guhereje bamufunga yari ari gutaka inzara kaguye kuri pizza yo muri gift bagira pizza irindwi mubi kureba hano kagapfunyika kaba karimo imiti ivura umuntu bari bamutumye ngo kare mu gikoni bisa nkaho kakoreshejwe hari uwivuye hagari ibi bisibyo mugore yamaze kwivura kare menya wamwicanyi wundi we yabanje kumwita akamuvura mu gihe kino cyari cyamugambaniye kandi ngo ntago ari umwicanyi. I make some garlic and cilantro. Navanzemo garlic, cilantro na coleslaw. Nibyo yavanzemo muri uriya mugati ari kurya. Teddy. You never came back. Kutigeze ugaruka kuntabara. Nari ngiye kugaruka. Nari ngiye gufata kano gapfunyika nkaza kugutabara. So you were going to bring it after you ate. Wari kuza kuntabara umaze kurya. Ibaze gusiga umuntu ari kuva amaraso agiye gupfa ukajya kurasana naho uboneye akanya ukabanza kujya kwirira. Mbega umeze nkaho umuntu amaraso ari kuva mu mubiri tutagiramo litiro enye gusa. Niko. Nakeza kawe muri make arutwa na wamwicanye. Burari igihe ushobora kubona umuntu ubona nk'inyanga mugayora yatebeje ngo nibo bana beza barani bo bahora batwambura n'abana babi. Aho hari ururaro ubona runywa n'ibitabi n'iki ariko mu by'ukuri uvuga ati ngiye ndindi ijambo ryanjye niga. I heard that machine gun of yours making quite the statement. Numvishe machine gun ari kuyikoresha neza cyane hariya rwose. Have you seen Huber? Ese wabonye Karaza? Kobwa yarakaye. Wamwicanye Lambu se wari? Vidic se wari? Babicabwa n'abicanyi babiri n'umupolisi. Kobwa afite imbunda mu ntoki yambaye antibare. Mwereka isasu. Dore ngiri. My own bullet that I put in my stomach protect. Isasu nirashe ndi kugerageza kukurinda. Wakigoryiwe ngo batakwica. I was right about you. Vidic yakuvuze ukuri wamwicanye. Nta keza kawe. Ariko we are what we are. Burya tuba turi icyo turi cyo rega twese nubundi. Buriya nawe uri umubeshyi. Ntago byahinduka icyo turi cyo ntigihinduka. Umubeshyi uri indyarya. So much to say, nothing new now. Ko buri gihe ufite amagambo menshi uyu munsi nkaba mbona ucecetse. Bino byose uri kuvuga biraganisha he? Nicyo ndi kwibaza. Okay? Me too. Nanjye nicyo ndi kwibaza ibindi kuvuga biraganisha he? Find out soon. Ariko turaza kukimenya vuba. Nahamagaye cyitwa code 3 nanone bita hot code. Iyo code uyikanze mu minota 10 abapolisi baraza kuba buzuye hano. Baraza kuba buzuye hano kugeza muri mayiro 20 uvuye hano turi hose yagoswe na polisi. Cyaniteye urushinge rwa adrenaline. Ndetse ndi kumva ndi rambunctitious. Mbega muri make arumva yabaye umusore nta kintu cyamukora harumva komeye ameze neza. Hari bishinge witera ukumva umeze neza. You could run. Nimba bishoboye wiruke. You could shoot me in the back. Uragira ngo ndase mu mugongo niniruka. Stab me in mine. Wese ni wancinya umukangambanira ukansiga ngo mfe. Barabarana. Umukobwa avuze ati niteye igishinge. Ubu ndumva mfite imbaraga nta muntu wamagarika nabaye nk'ikimasa. So now Teddy. Ndashaka kugusubiza wari ufungiye Teddy. Ngiye kugufunga. Umwicanyi nawe arareba yahatwitsa ahantu yahatwitsa ari manukira. Agusubira gereza napfa. Barabaran uremera tugusubize muri kasho aho wari ufungiye. Kiretse niba hari ibindi uri gutekereza mu twawe bitarimo gufungwa. Mugabo yohereza essence sasu fire cyawe mu nyubako midani muriro. Je rabe harahiye. Umukobwa amutera imyotsi ahita hindura aho yari yihishe yakomeza arasahanda umukobwa yarari imbere. Urebe filime umukobwa n'umuhanga aramureba ahantu ari kujya urebe kabo shiramonu iyo okay kigabo cyiza hano aho babika imbunda ikura y'imbunda zimwe nziza n'amagazine kizikinyereraho uyu nguyu avayo yihuse cyane ahita tondagira yihuse cyane umukobwa kacu isikarira ka iragatonika fire yaragiye kurasa umukobwa yahoze kumbe havuye kare re film umukobwa gusara cyafite igikomere kagabara kumva kubita igipfunsi hano cy'imbunda cyamindani umukobwa rebe bucece
kobwa kari hano karabangutse funguramo hakurino arebe kumbe harimo ya gift y'imbunda sergeant yari yageneye umukobwa we imwotsi umaze kuba mwinshi amazi atangira kugenda amanuka mu nyubako nk'izi kugira ngo arebe ko yazimya nyine umuriro ibintu bita byikora uyu kureba hasi hahiye ntabwo yapfa gusubirayo rebe fire rebe kagabo gafite bya bibunda bimwe byiza mwana w'umukobwa amaze kurasa ahita acaho bucece mu gace kigabo kivayo na filime fire sasu rebe mwana tu kigabo arakireba inyuma cyamuteye umugongo mwana kiri mu mugongo yo fire tureka gutyo uyu mugabo Teddy aracyarasa arakirwanyeho katururi ibiro bya polisi babigize gusa yavuze ati mu minota 10 polisi iraba yuzuye hano masasu uyu masasu yamushiriyeho ubundi arayijugunya kurikira umugizi wa nabi katurari uyu nawe araturitse parika nabi turi mu biro bya polisi bicanye ntibagitinye wabwira ati mu biro bya polisi tugushyire ibihumbi 65 by'idolari genda utwicira umuntu urimo abicanyi bahise bataka ibiro bya polisi kugira ngo umenye ko inzara imeze nabi gaturore uyu yaguye ku isasu ni rimwe risigaye ni Valerie Young yo kagabo karashwe uyu arakabona yo kagabo sinakubwiye inkuru y'umuntu utaziramira se n'ubwo ni ngiye se kibuje kukuyicira ndetse uyu ni wo munsi wacu bino ntabwo wabihunga kuko kuzimu kwamaze kugera hano mwana ashyiramo isasu kuzimu kwamaze kugera hano umugabo ariruka rimwe arazunguza rebe zunguza hano revolver ye izira pistoli zirasa 44 caliber mwana asubizamo gutyo fire sasu Teddy bye nuko byagenze abapolisi bose bari kuri station ya polisi bakoranye uyu munsi nijoro bararanye irondo ejo bitegura gusimburwa n'indi ngo shift bano yabagiye kuruhuka ibyababayeho nagahuma munwa abicenye bari hano nta mikino mukobwa ibyo bimaze kuba uko byagenze nawe yakomeretsa zana gufatira imbunda iyi station ya polisi iracyari mu ndi mwicanyi urabizi Vale kwibaza mfitanye ikihe kibazo nge nawe ko ibintu twabitangiye neza uretse amasegonda 10 yonyine yewe umukobwa ari icyamukubisarwa mu kilometero bino sasu bamurashe risanzwe gusa yambaye antibare igisasu bamurashije kumbe ni byawe bunda byarumena amabuye kiramuteruye kimunaga hakurya hari uwinjiye na cyarumena amabuye ninde wa muguru ushinzwe umutekano bavuga ngo azakurikirana iby'urubanza buryo wishe umucamanza mukuru gusa nawe n'umugambanyi bino bintu birimo abantu bakomeye I'm sorry, officer. Mbabarira officier cyowe fire watabaye wamwicanyi yatabaye umukobwa yari yaje kwifungisha ngo yicire umuntu bamwihera amafaranga yicire Teddy
kagapfunyika ka Teddy dora gahetse ngako kagapfunyika ka Teddy karimo ifungo we buretse gato bino bubiretse byacu umugabo agufatira cyarume n'amabuye agapfunyika Teddy yari ari gucikana yiruka umugabo aragahetse ako niko kari mu amafaranga fire sasu akanika ko kazi kari kamuzanye muri gereza we yavuze ati ngende umwicanyi uri professionnel nimba hari akantu nk'ukuri ndi umusobanuzi w'umunyamwuga nimba hari ahantu hari umuntu wo kwica turamwica tugahembwa tugataha yewe nikakora abatishiriwe ntagapfa kubica yarebye kano nawe nguha ibyawe se icyo gikapu kirimo icyo bundi Bob wejya mu rugo Vali cyangwa se Valerie She with you? uriya mukobwa mwari muri kumwe uriya mugore winjiye Shell wapi ubundi se icyo bikubwiye ibyo ubashije kurokoka ufite ikihe kibazo ngo utabaye urabaza iki bino bintu byirengagize ugira nkaho nta n'icyabaye kenirira amafaranga mu mahoro ubyiyibagize urebe ibikureba niko umugabo ari kumubwira ubyiyibagize ucunge izamu ryawe sibyo icanyara mutabaye abapolisi bagenzi be bakaraza babonaga badashaka kukwica bandetse nkirira ifungo mu mahoro ngo utabare vayo ariko umpa amahoro icicanye cy'ikinyamwuga cyo cyica abantu cyishyuriwe gusa kikikomereza nimba cyasezeneje umukobwa ati ndi bugutabare nunfungurira nkajya kwikorera akazi nahembewe nanjye ndagutabara umugabo ko karinze ijambo ryaramutabara yatangiye kumva polisi mu nzira Valerie agakobwa haha byiyibagirwe mbega niwo kumubwira tuvuga ibyo uvuga ngewe nkure mu kanwa kawe ndeke umuntu bari mu kazi ke yahembewe umugabo yasohokanye udukapu tubiri hari haba harimo ifungo cyasi bihwanye n'ifungo umugabo yicomeka mu modoka ya polisi ahita yimanukira umwicanyi w'umunyamwuga uramubona ariko n'uburyo akatamo imodoka ko bino bintu twaye imodoka ya polisi kizimya moto nibwo ziri kuhagera bimeze bite ngoyo umugabo yacikanye ifungo rye amaze gukora akazi ke Vali na wara yazenze hayedo ntabwo ameze neza yakomwe shawo ntabwo filime irarangira filime ubundi ubu nibwo itangiye katururi barakwereka rufashe inzira muri ya modoka ya polisi ni Vidic byose bimeze neza Mureto namwishe yatanze raporo nyine umaze gukora akazi n'amaguru kavuga ati ka kazi babyeyi mwaduhaye twamaze kugakora hamagara Joe Totino muri Chicago mubwire ko muzaniye impano hano wa mutwe w'agasaza arawutwaye imodoka ya polisi yibwe iri mu nzira yerekera muri Chicago ndetse igeze ku muhanda wa I-15 yarabyumva amenye ko ari wamwicanye urabizi ndagira ngo parike na ambulance ku ruhande parike ambulance ku ruhande nuna ambulance bayiparikaho umukobwa yiyicarira kuri vora rangije imodoka yisubiza inyuma abari batwaye ambulance bakuyemo uyu baravuga ahantu baheruka kumubona ku cyombo ari mu modoka ya polisi yibwe Hey baby, I'm putting in a couple hours overtime. See you later. Love you. urabizi uwo muntu mumureke ngiye kumwikurikirira niyongesha amasaha 2 ya overtime mukurikire urabizi shift wibwo yari kurangira mu gitondo ahise avuga ko ari ugiye kwikorera akazi gakurikiye uyu yacana radio hano kumbe indirimbo ni ya Freddie Mayfield niyo ndirimbo yasanze kuri radio uyu nawe gushyiraho radio niyo ndirimbo iri kuri radio ya ndirimbo wamwicanye yaririmbaga ivuga ngo Teddy yapfuye yaririmbwe na Freddie Mayfield ya ndirimbo urwicanye rwabaririmbiraga barayibuka
Deja vu indirimbo nyine hari ahantu bayizi bari barayumvisha ngo Teddy yapfuye indirimbo akicanyi kabaririmbiraga icyo namubwiye yewe bagenda bayiririmbira kumwe cya cicanyi cyayiririmbaga bose barokotse bari kwibuka indirimbo ikicanyi cyabaririmbiraga muri kiragiye uko bari mu bihe bibi bumvaga bibishe ariko ibintu byongeye gukemuka ukamera neza utangira kwibuka ibyabaye bose rumwe yafashe inzira yerekera ndetse nanjye wumvaga banyitaro kabanza ubundi nago bangereranya abamenye nago bancindikanyaho Imana ibamugisha ndabakunda cyane izi filmu zisanga ku gasobanuye films.com ku mafaranga make cyane yawe 7,000 ukajya ureba filmu kwezi kose kuri iyo website cyasi 20,000 karebera muri VIP ndetse filmu yo yakuryohanye utanga na tip ugira umuco ariko wa tip hey